Obamu nyam yasem, nia wunti asem, obamu ati asie. Obechechi mama we hunu kreno. Babu kasa, obi anya sutie. Yama babu kasa, yama babu kasa na babu masemwe. Ayana basemo, yama babu kasa, yama babu kasa na babu masemwe. Ayana basemo, babu kasa. Hallelujah. Amen. Yeda otu voya wazi. Wabambo ni agresopa wadi adumi ama ene atu ya sunwie mu adofo mu sonfa apostle Nkwagyesem ene so minimum de ahia ye be twetwe dia mpo ya we nasem ene nsempa no ebredi be sebada roma hwan waso ne tie nsem ni yie na fa wodi ewum asam no de bia meka me se esekan mi ankasa me kasa kretwa me ititwa wa mabu mfome komia ukuro simple kokomia ukuro obade awe nhira yen no nye akoma so ade man ehia ache ya we nhira bebre minim se ne obefira dum akwa dum ya we nhira onye akoma so ade man ya ma obade ne nsamana ne afie mfa nsempa ne mra prenkan semadu katawire bo nyankrompo twedi ampone yi opam kotokro bo agese agebre otibre kase shahen nyankrompo twiri ampan dumai kase dutan kase dutampon wa wase we du krokro du hinika taban ye nyankrompo twiri ampane yi menkwa mi nyankrompo asidewura na asiensa amoso ansa meda wase one twentwen kotwen krotwen ba atwetwebo awoda akoyemu o okofro bo okofu techi boafo akwaku bedi akoyi okofu temtechia wocha ko temcha ko bremu Israel no merema mu kufu yi Yehowa breye chem na ye nkwaje akoframrai na yakotem tetia ye da wa bremu apiafo amansisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji ye ntata onante fo nante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sadako kwampu kwampresu numasu oje asuoku twere suopuma pontumfo a woje pokokwa wodi timutin ma Israel adishidom nante asase pesa so twa ya ensiompanka wona ase kontonkro wi awoda mansan komuei okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpoma ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase adi nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne de fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye frɛ wo tumfuo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Adonai Jehovah Rofeka Jehovah El Elohim Jehovah Elohika Jehovah Jah yenyan krompo twedi ampo bade wo bade nyame kasie Jehovah Shalom peace yasum hallelujah yedo obade awasi adofo no ene topic aba no wen waso ne tie ne yie topic ni se onyankopon embu obonefo bim eti maame a wutie me papa wutie me sabre ene bi wo ya na se wudi mi se eyefodie di ma wodi ahwo wo ye nya dia onyankopon ya bebu bim da emfa bibi na ada ho se wo ye gidi ni ntiwa fa ho adi waje Yesu adi tu betimi adi bone se bebu bim onyankopon mu bim wo bone a wudiem odofo emfa so din kata woni so fo tie me ye wa ma wadwe nya sharp papa onyankopon mu obonefo bim etitia ade be no nipa ya ye friend bone ye friend obonefo Bible be kan sma che say bone ne mrato bone ne mrato de yen ko First John chapter 3 verse 4 obia oye bone no Bible see obia oye bone no oye de to mra we ye de to dan mra na bone ne mrato yes enti nyagopon so ommu obi bimde a ene se wo ye bone de wo ye de atomra sabre wo tie bi papa bi tomra papa bi difo mami bi difo so fo bi otomra wo difo sabre wo tie mi minister bi difo wo otomra enso wonim ene sa na chedi a onyagopon se min kan sem bi nchaw se ommu bim wo de wo ye nim da dabi
Nanu wa domene nanu Nkwagyesem da wani mra wo so. Amen. Eni bi wo ya, wadwe ye say agro bi na wudi. To can the book of Proverbs. Bible can say with the Proverbs chapter 10. O say emumuyo, Proverbs chapter 10 verse number 22. Verse 22. Verse number February yango. 23. What's it? What's it? Your way. Bible say emumuyo ade fe na emumuyo wani da ho so. Emumuyo ayo kwasia. Sagro. O agro na midi so odi bone. Agro so no odi bone. Emumuyo Bible say emumuyo yo kwasia sagro. Orofo se wutie mi na moni mra ho so nenu wadomre nenu Nkwagyesem da wunwu ya woni de obenya se wutie mi na ukwa asori very good but o ya asori koni ana so ye gidini o ye church goer adit na boni edoso sa boni edoso nyina free e gidifo ya gi Nyankopɔ di ekekari anim che Nyameso mpa so pem anwodere o kekari wanim che Nyameso mpa o pem anwodere ya wa be Nyankopɔ tamfo wo mbu bim da I didn't make us ask me actually the book of friends saying the book of Amos, the Hosea chapter 4 verse 7. Hosea chapter 4 verse 7. Verse number 7. What course to Torino? I didn't make us ask me. Yeah, course to do with Christo. I'm of course me bonnet. Sabren so ye be pium. Pebuan apatasi na nkrofo and the lot took I come here say lot took your microphone so rombeye sabra nyamesom koso a nyame asem koso wiase a nso ye bu e dan bi echi asore wo ho mo koso be bone ya koso dori mom ni ye koso ye bone mo ni nyam no ani mo nyam o nyam apedi adan ahohora adentira enne so 40 aso mo wayere asore panyiti wo wayere konto fin kokora wo mo ana ye mo mo si ye nyae ka mi nyae ka na mi jaye ye be jae ka no boni aye moduane boni adanye Christopher duane amuyo ye Christopher bi ni mu de asori panyi mu anya no akọ bi apetishi ba akọ sign writer so make sure that him say God is king apetishi ba just onyame ni hin so anya dan want to apetishi odi fon ye koso dore no o ko se boni ani ye koso di fo ba mo ni nyam no ani mo nyam onye ko poso di amaye adani ahogura me ma boni anya duane ani Christopher bi boni aye duane o mu di o ma mu yo mo kira kono di boni aduane no osabo Yesu di no obo nyame dini eti mo ye mo nhyem woni ma bi ho eti gigya na monto de akɔwie ni magi Yesu adi ani ni magi Yesu adi gigya na monto ba bi adi bu kɔwie ni and atade Kristoni wiase ni obi on kwasori esoso be Kristoni be shabbo Yesu dini and be bia Yesu Kristoni nkosi in the name of Jesus I'll go there no the Yesu din ko ho ekobo brabo fro ma na ewutie be sabra yi Onyankopon se men kase men nche won se wo mu obonefo bi the book of Numbers Numbers chapter 14:18 verse 18 we are not be Ecclesiastes 8 verse 11 Bible nan kasa ne yanko was awurade abufo mu nya Onyankopon so ayede an abufo mu nya aniti na ba ne sa no Onyankopon yede be nya abufo mu nya that is the reason why ntia oti Kristom atwempra oti Kristom anyi se gu yam nhye wakoye gu ne nansa ukoda Nyankopon ase wode ye ho twankola wakuom wona mo bo so o say yedi wachi yam nhye to de bia wona ma so obi frawo nkola na why wanted am I am just when TV no na tie nsempan wo fodiem na wo yi frasie nu frasie su se bonifache frasie su o Nyankopon ye wehunu se tie wo tie asase su no wanu ho won fum som se so mu de tie quotation tie quotation awurade ye bufuo mu nya Nyankopon so oye bufuo mu nya na do ye eso wodi amumuyo ne mna to free Bible so wodi ye be free amumuyo ne mna to free wodi amumuyo ane mna to free ebim na omo obi odifo bim die pan on fama oda eti ne ubetimi edibone ne asase nya kese kokun wo but owuo na anya dai amanu nche se wudi bim opewu na hwe do owuo be fa wo no sabre na odi fodie ni ko enne do ama wo brand to get the book of Ecclesiastes osenkafo chapter number 8 verse 11 Bible on Sunday ne ye bone ho afobusam Bible kasa o se fedie die ba de enne ye bone ho afobusam enne ye bone ho afobusam emman tentam nti sekeba ntam a kamro ba bia eden wawu kawi pusha bi wawu abrante ba wetre mo ko bi okonyi gu ye nyinse igo na kunu ka minister bi wu ya che be bi o mani sika fa nkwanta na de fa na na crash wi ka sofo bi atonto na crash be kunu tonto na crash mo de dada ba diamant asiam amen o mi akuma mi ne sofo ka banku aso dem
Benku. I turn you abambon. I ka benku Toma church members. Na church member koto benku na di. Benku ukudi benku troma mienu miensa. Ni a charge of 50 Ghana. Papa yesa charge. I Anya so catch. Dabi we shira so catch wo go tindi bi se kimwa. Na bro boto no kra ya he. Hey. Yankopon fa bone nche. Ohun mobo. Amen. Die maduru no. Ti musiba ja that's the reason why nyame soma doso bone kwa na ekoso. Tu ka sem bi obi kwa nte go kwa so dem. Enkom hye nkwa na abedi ye ebesu ye na hia me ha. De bia revival. The bia na mekunu we bi enti mo start na mom na se adwuma na so fo enti ukopia se nkwa dia automatic obegene collection obenyi bibia je free nchen. That's the reason why every day bia hia no. Every day be a shiano. Toma petu kwandam mransam se mransam du atwam. Yamba o na mo de obi a attack okwa baby agro bi na wudi. Minimum na kekawo. Wani su de biru bi ni obi ani competition bia. Me de to bam na mo na ho yira mo. Mo ho yira mo ba de amfa ne sanka. Wo mi adwene ni. O man ti ase am. Na ko pose finance ayi adwuma. Mo di nansi ani gugu aso de. O ba de amfa ne sanka. Tie ba bo no. Se de ne ye boni wa fo busam. Ne ye boni wa fo busam. Emman tentem ti. Amani papa boni ho trimu po. Boni wa fo die nu. Boni wa fo afodie ho mfumso no. Akatua ni mentemtin amba di odi bone no ayam hihie ni odi ma no de bi koso ko bi kuno no bibi ansi no atwem para ba yem finhia de o ni bibi ansi on life wadi ye kuro wanyam cars wanyam to ka kire se wa ye bone a onyi ntum da bone wafo bone ma ye tu ofo so odi bem ena na nyankopɔ se menka ma awura unni bi motum wo pa wu na hwe wo so odi fodi na ekɔ nyankopɔ se menka se minja se o mu bi mo da bi san ka bi no ato ho so the book of Numbers chapter 14 verse 18 read the Bible Bible ne kasa wo so nyankopɔ ye bufom nya na do ye so na do ya wode manipa ne so wode amomuga ne na tofri wode obi abone a wodi nyina abeche no bim na omudi odi fo dem mom se wo yamfom so no wode obone chewo a eno nche so abu bim odi free ones as ebia o ma wo bre on pese obeyira eti no onkun no wo kun di ane je se wa wi okogu akonta te say na we exams no one day with exams hall na obati stop work any school di no abrabom stop work Pese kebia bo. Kebia mo akabia sama soto edwatu edwa munimuni nya fa nwura bia ma medua bia wura wasum. Hwewo bia wawuo. Stop work. Na be ne be ka kire wo. Date ben, month ben, week ben. Stop work. But no teacher not tell stop work. Teacher need do the aba shit table so. Stop work. Oh, you must show. You must show ya no atiam. Pass your boots forward. And you put on starting because pens and pencils down. Where we own you fat all. It is a wood cheer me now. Stop work and the person stop work. Maybe I would be about to me yamaji me. Look at a kakia or say pet with khakis and money down. Everything down. Focus won't have a jam and you'll be never with jam. What abraboni pet anymore? But the one that we jam in the family team. Oh. Ye ni pa nyuni na ki na fru nsa tofam na sika ne kura na fru nsa tofam so we are branch no gina ho fa once na unika starting raw starting raw hey we are buy one tampana na we street emu ahoma sane besane tanse what ni bi a wo bi nteye stop work no dini pens and pencils down. Everything down. Pass your books forward. Pass your books forward. Da bene beto. School media na ato pen. Very good. Abrabo media so beto. Na mibisa so odi bim die na ekwa na odi fo die na ekwa. Obade ya we se men kasa nkyere mratan mabawa. We na wo hye no odi fo ba wo. Cigarette na wo hye no. Odi fo ba. Impedesia wo odi fo ba. Tremo a wo twe odi fo ba. What? Utie me abawa no ya wo be ma. Odi fo ba. What? When you say to Nkwala ne bani be no mde ayo Nyankopɔ baba nche menkani bode emu ito gali pano sakole mewi bi sister say no ye de nya kase be yewu no ya be yewu wo de munkum Nkwala ne sa na bibi sa question it is how brave you would me nei udi for de bem udi for de na be wo udi for
Wow, show mu na udi for dia. And you can when you go with the book of Psalms 19. Psalm 19. Psalm 19 verse 12. Patch of verse 12. What's it mean to say? I know who no kasa ne funsuom. Why no one kasa what tie me nei? Was steady who no kasa ne mfom so. Boni ehin telephone free me. Mami, one kasa ko nkoto dwani papa ko nkoto dwani mo. Accept your mistakes. Yes. Na je mfom so tum na kache nko pass me boni a. Ehinta wo no. Free me. Number wakwa ho ban. Na start to say nyankopɔ me srɛw sɛ nyame na me kita me tumi na me de nam. Ɛyɛ wo na wokura me. Obetimi akumi at any time at any place at any where. Bo akwa ho ban. Na say nyankopɔ say ei oba de bo akwa ho ban. Boni a me bo apayo. Boni a wo yɛ den. Me bo apayo. Ebi ewi. Oboa papa na wo hye. Yes. Peteshe wi oboa pa na. Uku achi awafa oboa pa, wo yire chi awafa oboa pa. We are aware. From now bo ya aware. Oh yes. Obi entro dina wo ntro pa. Za. We are aware. Za. So penya wo ya za. So penya wo nka no kra. We ya za papa. Edi wani na de wo ko. O kan the book of Ecclesiastes Theological. Obi body di ne obi body di na chi. Edi di mu di mfin na dem wo ko. Wo so nka no kra. Na go port so hwe. Yakọ Me part of 1 Timothy chapter 5. 1 Timothy 5 verse number 24. verse 24. Was it a bit of pony? Ye we bi mo boni o mo hye And mo. they did you manim. E di o manim. And you kwatem Na di ne kwatem so onim. Ti boni na yen forward never backwards never. Oji ne wanje. Obese Nyankopɔ so humi mo bɔ no. O so me nkasa. O boni ena bi mo so die na adie. Was it a bit of so dead you Bi so boni so de adie den. E di wo wachi. Boni ne sa no. Ena ode nam. Boni ne sa no so still. Baby abekɔ bia obi hu abraba wo mu obi de di na odu wa na obi ehun sɛ ade nanim aba fie no obi wo so wura obo sɛ edi nachi na de ne ba bɔne a wuti mu no ene mi tu ofo twon firim wate twon firim na no wadom brɛ wo sakra wadwa na wonyimi oba de mfa ne sɛnka wo mi adwiri no o manti ase mmra ma me sabla wuti mi na no wadom brɛ o wonya ne saada o unyonko bi kɔ very good o de fodi na kwa na so de bim de na kɔ onyoko pɔ ma ne brɛ to washi obi ashi 25 years. Bawakwa ho ban. Ti ese wo bompa so oba de me srew. Bawakwa ho ban. Boni a wo bo payo. Boni a me wakwa aboa payo. Na nhye me so. Anya se be hye wo so ade wakofodie mu o. Eno na me dipem. Eno mom na wotimi srew boni fa kyenne. Na manyankopɔ hunu se waje mu so to atwe wo fi samfom so no a odofo wutiem. Wo se enu mom na wo ka unsa gu bu a. Obedipem. Obedi dan. Obedipem. Me nam di bim die ne ma wo. Eya wo mfom so a wogi tu ma wo twu wo firi mu no. Na wo fi amum ya kase. Wo fi wo mu ya betrem wo Ghana no. Wete brade mama no nsam nya wo fe. Onyankopɔn mu enum nsam nya dan. Enya wo fe. Onum nsam nya dan. Enya wo fe. Start nti na wo bompa ya wo this one Nkwagyesem asofo bi niema. Eka wo twon from so one. There's no need sanka benum nsuo bi from sofo bi nche. Obedi gallon mu ade bi. Won. That's why what is on twon free boni nim. It is say wo chesi gallon. Wo chesi ntua mu ade. Wo chesi. Won. Wahu ade nyina no Nyankopɔ bɔ wo no te bottle mu. Na ye Nyankopɔ ye yesom ne fa ne bi won tetuam. Won kɔtoam. Won kɔ gallon. And then wadom re. Na no Nkwagyesem. So wo pese wo twon free. Wo pese wo twon free. Wo Nyankopɔ bɔ ablabom. Na wo dibim dia. Enem so twon free mfunso. Correct. Twon free. Once papa bia wo pese papa pese wo ntimi nye. Na mo bɔne a wo mpɛ no sɛ fa pese wo de tetew wo ne Nyankopɔ ntam. Odofo wo tie me ne. Mo adwenya sharp. Ade a wo ye edibim die bɛbrɛ wo. Verse 15. Adia we edibim de bebro. Proverbs chapter 15. Verse number 9. Verse 9. Also obonyo kwan de. Onyankopɔ se menka se minche. O se obi a wo di bɔne. Obonye kwan de. Eye awurade achiwade. Eye Onyankopɔn de. Achiwade. Na tene chidifo. Na obi a odi tire ne achi no. Ene odɔ no. Ene Onyankopɔn so odɔ no. Sa nipa no bɛba obi mu die. Se wotie me na mo adwenya sharp. Yes. Mame awura, wa ho na wo pɔ no. Emma obi mu die da wo. Ho na wo pɔ no. Wotuna wakoye no ema obi bi da wo ofi otie bi dia ma wadwenya sharp wotuna wakoye no ema ebema obi bi obema kwase bi onim nyansa ono bebo wotuna baso ono bebo wotuna baso wabonufu abaso because Solomon can say me kire mrante mo wadwenya sharp mo bonye ma bia Solomon fa ma ko 1000 e ma 1000 Solomon fa no owi eche ni nyansa sua onye free mo de ma ye futu o the book
of a Christians. Yes. 7. Osenka 4:7. Verse 24. Verse 24. What's the what a chichi? Solomon said, "Near be a wet chichi." Naya donko. Muye donko. Amena donko. Di pamveni niko suye wunu. Why no be hunu? Who shem wanu eni subiri wanu. Wasu wanu wunu bi muda. Mini makuma nyina michini. Wasu wadi nakume chini. Se me hunu. So be na mapepe mu. No pepe mu. Ma hwehwe nyansanya dwempa. Nyansanya dwempa. Na ma hunu abonefo sam. O testi abonefo sam. Say Nkwagyesem. So hunu se bla odi sa ni menya no so odi Nkwagyesem. Oh yes. Wo so odi agimisam. Wo de waka katrim. Wa we be bia wonam. Bai wa be bia nam. Kro a utimu mfiri ha be bia. Wa ba onyonko nche na abetran. Aso bag nyina se na wa ba obusu afie. Enso onyonko nche na ote. Wo ba so aba ne mpratwe. Na odi mema so atie ntwi. Eti e babo awo. E babo awo. Ti ma wani bi wu da ba bia ye ni mo hera ba. Ye wu ba bia oti nyonko ni pia woni mi se ne nyonko so apie. En wo suro wo ba no wo ma mi nim so wo ne nchen. Eti wo be wu won kran krom wan ma omma obusu ama ne da. Ko so suro. Because when you be any agreement, to call you what you crying, the man will be woo baby a young much crying. Mammy, a way, when you now also, Obana dear, Obana dear, dear I am Kumas, dear I attack ready. Hey, now what's ye? Oh, young dear, dear to know Namtamale, dear to know Bessinko, dear to know what this what time away again. Dear now, yo, and I'm Bassam, I had my Ben Abbas or na ezi sen say do bank cromness and yaman kofie say go krom e woni na ma heden oh di memma so atwetwe sa in and out ti Bible say bi betinya to a ya hwe wachi kwa ye hunu da wo Nkwasia wo what's na abonefo sam wo say abonefo sam eye Nkwasia ye Solomon so hunu sa niema ni bi na Nkwagyesem so ya dambo Nkwagyesem so hunu se fe adan nipa bi adambo adan nipa bi adambo ene mrante bi di Nkwagyesem pa na hunu de ya nyunu so wo Solomon se fe okofa man na dum pempen so be fo hunu se yes emam gu ahodo wa ba na kuma mo fidie oba na kuma mo adan e wo fidie man bi o ma kuma mo adan fidie wachi obi kun dindin yo oba chewe bra anya wani o ye na wo jesa sike bi ato nsam a say ye wodi o say nya wodi o na de kwama no wo se wani a dabi ana de wadwe nchose sika no nya dia e fidie na watom what of fidie mu what gura ba bi to the sense say bibi nya to sam a o ma me dia o papa dia o wo fa dia woni mo banyi dia e so de kwama no eti won say anya wodi a wankasa wo ti se gu keke ade bi to mu pe na de o de kwa magi achiri kwan bibi e beto nsam nyina ade bi to nsam pe na ye wo say magi awrabu ye wanu TV obadi afani sanka won sanu bibi chichau anya wani a Solomon se okofa mo hu say mani bi ba na kwa anya dodo na de o mo pe ba ho bebi won anya nani a o se mani bi akoma wodan afidie no di yi no ani asaw o se mani bi ba na kwa ma sa mani bi ba no ayasaw na o mo di net no mo di gira no turu o we gani di o se anya na me hye anya na me nam o ge bi lock grab o ba di nsane o amen grab bi so lock grab bi o grab bi so lock grab bi o ba di nsane no amen Ditna ba wa akutu so ba so eden akutu ayeton ohane ya he aso before be since akutu oha na nkrofo be di akutu oha na be nyamfaso wotimi sinsi akutu itinsi akutu nyamfaso ade hwe ba ma so I mean hwanu TV no try no bia loko enye wani a wo se wani anka be di sansamfo be me on page me sorry anu abampesie ekutu so faso ya hin wa bampesie wi ketekete wa fra ba isam na media ampesie be mo mpetcho mo nsa so kwa ekọ ene wo be wi ampesie ma wi a wasan wo bere wi a wo jeje wase brimu enu anu TV no wo brimu na nenam abampesie ma na die wi ase brimu wa wo bere wa wi ase bo jeje na wase hu wani so onso wani na wani ba ko ayeso some style enu anu TV no style no edum ni highlight adenti bi edum highlight kadim unam we baako ye high baako ye dim baako hu ade papa ya buo bia na so ya fana laba onam o friend na ote ala no bato ote ba no ote ala no bato ote ba no ti be ma o si be ma no mo de fana sanka bra o tu dipem awranti de o ye obedipem ene ne wado mra o ne no Nkwagyesem do wa ye o ho ade onye o ho ade ena o dibrim sei won kwatu ya utiri sampo no ye o sei obadi enfani sanka nenu wado mra nenu Nkwagyesem Bible say Solomon said na see was ye bi say ya ahoma
ebi inside then ehoma oba so be ma bi ma oje wo anyi o se bi mu nsa cha homa Solomon say efe ohun sa nyema we say hey nipa bebre wasasi so na so di oso Nyankopon ni no so o trans hu ni say sa nyema we mu nyina no enye obia na sankola sa mai we bi dabi benya wom nebi na sino sile queen on fisle no mu ni dom de aba hook up any omo ibe huku be to se ka no se say omo da ni to in cars o jo ku na hu no mo to tisi ye to minister bi ye to in car bi ya to car na so asai no say he another to in car o mi ni na ka road o man ka collect place o mo san ko ka sie what Baba dia fa de amen na no wadomre na no Nkwagyesem da me say Onyankopon say ommu obonefo bim by radio wo ye na ho pono udi for boyira wo hye udi for make us awo ye udi for ni to nya wa wire to ogo no udi for ba ni tu for na wa no penti udi for what e ye fodiem na wo no what hwe ni amnante ni be kire to de bia na nka mimsanka wona asabe mpraduasa hwe bonim bia da ni bonim anyansafo na de mi nya de mi che obi de ne nan o so ye kripu so ye denyo na o de twi cigarette o de twi cigarette yo so ohuru Nyankopon bu o de ahwe nipa o te wo no mo a hwe o de ahwe ne nsa ho te se adware akura hwe o se ehu no ho de ne nan twi cigarette o de wonsa kura kwatwetwa e betu aka na wo nan yo kwasi asa agro etu kan bible no a bible si wei anya se bibia no ayo wei o se emuyo eyo kwasi asa agro na bia ne se oye no atrende but onim se oye na edhwe wei a watom yi ade na wo yi obeto brim na wo hwe ogefo wo nya gefo da nipa nwin ko ho de wona etwi cigarette ona na enye no a ofo se be tekila se bia wo yi disable ntika nipa behu ehu na aye ne mobo no sa wo kra wagimi chenkwala 300 ke nipa wie yo ne nine na atwi cigarette sisi obi ade kante fita koto wi no anya ba bia anhye ne se IGP dachi ne case so be de yi wa no oba de mfa ne sanka amen wo de hwe abraba obi bo no odene we wa kwato so tiwa kwanchen bi na se cigarette no ebi maya osre wo ncha de wo mfa ma no anase ye ne den asem no Emuyo yo kwasi Proverbs chapter 10:23 Proverbs no what's it mean when you feel emuyo yo kwasi abi said den agro bi na wo di but wo nim say be wie nu fodie yifiri ho nim say be wie nu fodie da bia onim say be wie nu fodie obadi wu yembo emrante mu ye niam bi pa o ni pa asase obi na die mba yo ye ba ko bu akonta o obi na die ba asase we so ye wa konta bu o nti sa abani o tom na chi na obeso age ne ho a ontime nyene ho adi na meka sa kire no nti ameka sa no the book of Jeremiah chapter 2 verse 19 Jeremiah 2:19 ofe betu da wo boni ba twa so efe wo boni we yankasa ebetwe den ko ase wo kuru boni ne bo boni na wudi wo say wo sa cigarette kra on twima se wo de na ba no dabi the oboni yankasa we later na ba bedane ade so bia boni be twa so oboni ne betu du so benyam yade unyam yade efe boni ne be den ebe twa so unsa ne ekire twiwani unsa ne ekire na wo so mfa hwehwe twedi ampo ya wa ekire kwa no ebe twiwani nyo bi na be ka wani mo oboni ne be twiwani upi na bet na wo yaji no sa pe na bet no ena etwiwani eti hunu eti wa wotie me na wo de boni di agro no hunu okwashi ma so ke na hweja waje Nyankopon na wodi nsamfo no se enwie wo bim di o eni ne huhu afiri wo mu no Nyankopon hu metam na ne hu afiri mu nti na wo atesa no se ne hu afiri mu a anka wo atesa da ena ne wadomre na no Nkwagyesem da se me kase so Nyankopon hu afiri ni pamu a na me kya de hwe obi di ne nan no no obi so hwe dwuma wodi o obi di na so no this is great asham and what force what and what you see in fun assume di ba to de bi obi yare yade bi ahwe hwe de wa nanim wow it's great nation assume asum and one wa se we see ne pie afa ni trim afa ni minim apie nanum se ni pet se be bi ntokro hye e woni ni padua ho na otimi twifa wo minim e ma ni pie wanum dia se obetimi atwa fo wani ase wow die na ekoso wi ase die na ekoso wi ase die na ekoso wi ase this is great eti obewi
die no anya brain tumbo on ti ase da na fe ye dia besi TV so say oyenye donation e fa help wan wo die nipa bi ye nipa dani boni mu nyansafo when you read the book of Jeremiah chapter 4 verse 22 if say me man ejimi was it say wo hwe ma nim emranten babo ni bi ejimi woni mu nyankopɔ sa de wo ye kwasiafo be ya dani ema o man kwasiafo woni hurumu emunumu a nipa de bebo bra nti nkrofo ye technology nkrofo invent niama no discover niama no do betimi aye se secret to betwa for minim wo ye boni wanyansafo bibi ni su ye nipa o bibi ni su ye nipa o wo ye boni wanyansafo ima mi na me chira de bi wa bibi ni ye nipa o eti de obetimi discover ni papa do betimi invent ni do betimi discover ni woni hunumu bibi ni su ye nipa o edi nkreni Bible say dey yo woni hunumu yes emunumu apante de baba bra no so wonfa bi nante wo ye boni wanyansafo ni ba da ni boni mu nyansafo we ya wo ye emwo wo de bia na da ebedi wawu papa de omunim papa se mi ko ya de pa bi ma oman ye pagya no wonim obeya de so abedo man so oh hallelujah amen hey really kwa yifrus da mi ho na me comment aden baba na me mobile phone na odi waso disagree ashem afo so atwe atwea ma wusie ni ahwehwe ahwehwe wani mu kwan epie free ho waya ma wusie waya ma direction wo minim na wonim se wusie ni timi fa wo throat no mbaye no wonim se wayira kwan wo do ba na yansa wo ba wo wayira okowani ase wantimi ampie road ni doso no wura wutrim kodi na wutrim a wanhunu kwan no be convenience no wan and wo san try ase ankobefa wo friends uhunu maba wantimi amfa ma ene waso yin su ba ko ha oye na wantimi ampie amfa ma na nam se na wankasa wode wo minimum friend wode friend intino oye no wahunu se wanum na ewewe no ene wapie no wode kire nkrofo se watimi de waso atwe secret orofo wutie mi ne we okọ oye sana secret twen efiri ba bia ma ne obi timi twi mo obi su direct fa ne hwinum ene man krofo hu si ya twi secret pie fa hwinum eti we ye ebe e cha kompempenso obi ne yini pa nkasa ho a ebe wie che na ye ya no ntwi secret bi ya de aso na me metam ye pie ndei me dan wadi me kan wasema chem na ntene mabawa somebody ma so try there ugbe wuntem pa na ne de watwe kura ko mu kura no ese den ulans na kwa se liver bibia say na do waso betwe na se o kire brain kwan se we kwa ya adwene mu adwuma Bible say nipa ye bonim dan enyansafo chese ni nyansa wo nya we nyansa fa nya de pa na mu wadane bonim dan nyansa ni papa de onim papa de onim Jeremiah chapter 4 verse 14 tie ba enti wo guru akoma fro bonim ne ko pon se saka wutiem nya brante a wo ru akomam efri boni a wudinim da ben wo buso dwene ntem ko sie da ben wo buso dwene se be ya ade bi o ye bi etia kreta mame enima bia wo bia aniwa ehye Yakobon ni monyam dabi utiri egutiri so nya wodia dabi rentals akorent awie woni to nwa tuagu na ade kwanse to ama aisha do tentete wasu ntem se ai wasumnu wani achi nyina se rain lie ma different directions to wani achi nyina kokwa what an sebo bitimi bonni hwin obi anu minim de ha my way bi mnanti enso so bi nim de ha mnanti bi hwede obi kire infana mo di wiase ne ko Bible kasa kire wo ewura so otimi ne mprimu akoma nene wadomre nene nkwagye da ene living hours afo yeto nsafro apostle kwagma na me no odi nkomo nene wadomre sabre Nkwagyesem na ba ofie bia waso ne tie sempa no ne bia adwene num na wankasa frase nu ho bimu die Nyankopɔn sem nsa ma wo ni biom with the book of Numbers 14:18. Numbers chapter 14 verse number 18. Was already ebufomu nya. Onyankopɔn so ye ebufomu nya. Na do ye so. Na do ye awowo mu na so. Wodi amumuye ne boni free. Wodi amumuye ne boni nyina be che. Bem na omudi odifo. Na bem na ombudi odidan. Odifo. Ombu wa odifo no bim da.
Minti nyeme bi wa mo ye. Ma bi say nne de obetimi aye say wo hye fro car. Bibi enu e wo ko sha police kelenke. I am aware. Ma dun so haya. Bible to curfew. Christo ni ba mi biza question. We betimi asha lampan. Yeah. Debbie. Ye kodi. Yeah be border. See truth. We nya fe. Onyankopon so o mu bi mo da. Debbie. O mu bi mo da. The book of Proverbs chapter 22 verse 8. Proverbs 22 verse 8. Verse number 8. Proverbs 8. Bible say obi wo dua mu yo no. Obetwa musuo. Dua mu yo nko ade obetwa musuo. Yes. Dua mu yo nko ade obetwa musuo. Dua mu ya obetwa musuo. Look at the book of Isaiah chapter 48:22. Also obi wo odi adan. Dua mu yo no. Dua mu ya. Obetwa musuo. Aba de na wadua yi. De na wadua yi. Hifa na wodi wiase ne ko. Kuku wiase nyina abo. Kwa me komo gi Ghana si wa wan. Afrifa wan. Buzi awan. Ankra wan. JB dankwa wan. Ewiase ehu. Ewiase ehu. Setitre we nyina akọ. Asase antimi an reject so mintimi mu. Nimdia na mo de ba no so. Mintimi nkura mo asase nim. Asase timi jinkrofo we hia fam dia. Enya hwewa ho. Na check ho. Wa jin wo fa fim ko. Obi an ho ofa che me ne ho ofa che ho asase antimi an reject no waje na awura mre no obi onim nyansa onim de wabu degree wo sika san che wo asase antimi an kas wo sika bebe ntimi enkura dabi kokok san ko wiase biom asase antimi akura san krofo na kaka utrim na check wo ye hwan Tinam se president twini mita obede the vice police soldier my driver yogo seller benkura osofo azan prophet hey alaji malam fusena mame hey langard ohen ochiame hey mi se obi abewudi ania mo adwenya sharp we see we know now to Isaiah 48 verse 22 no. What's asumdwe? Onyankopon se menka se menkyere. Asumdwe. Eni ho mabonefo. Asumdwe ni ho mabonefo. Obari no se ye. Asumdwe ni ho mabonefo. Dabia. Wodini. Tibisi topic ni se Onyankopon se ombu obonefo bi abim. Mame, ana makotu a kire se ye ka boni aboni ne mrato wo. O to mra. Niam bi wa wo ye wo abra bomu a wo de onipadua ne kire Onyankopon se onim nyansa. Yes. And then what do mre na no nkwaje da woni mra wo so. Amen. Bible say asumdwe eni wo di madan obonefo. Sumdwe ni wo di maboni ani. Dabia. Wo kwa so na otisofo ne jase bo be bia wo pe. My brother, my dear sister, mo adwenya sharp. Yes. Mo adwenya sharp. Yes. Wo to nkwatwere. Fisika na ye mfaso ama no. Nkwanya mfaso ama no. Tu bewu wo be fan yo. Usika nkwa de hia no. Ti na sofo bi adane se, adane nkrofo bi aka nya accident a. Ni panic kemu no na otutu ni botom. Sana sofo bi life aye. Won kwani hia no. Ura so dem won kwa dia. Oni so awura ni territory mu ti. Kwan bia so beba so obeyi. Tumpani su ni mfaso but say wo bia ka nya accident obadwi ni pa de nkwa no otutu ni pa ni botom no seche wufo wona woti atete otutu omboto yi phones sana so for ni be life at check them banisi kan odi wura dem no esum bo chai ni pa no wura dem no nkwa ye de be kasam na kire wo pa fa wo pa jai na mu henu anum tv wo hwa jesus na kokoda Yes. Onjo be obadi am fanisa Amen. wo mi adwi ni the bible say opanifo nyeden Asumdwe ni ho mabonefo. Asumdwe ni what the maboni ani. Awurade no se. Onyankopon say the book of Isaiah chapter 3 verse 10 to 11. Isaiah chapter 3 verse 10 to 11. verse number 10. Bible nkasa. Yeto obadi asem. Mon kan otiri ni hu se. Bible say yenka no obi obo abrabo tiri ni no hu ni say. Ebesi ni ye. Yeah, me hye unkuran. Obi a wagya nyema bi ato na onam fo bi so aye kolo no. Nyankopon say menka ncho say mo adwenya sharp. Ebesi me hye unkuran say besi wiye. Obedi oni ye so aba. Obedi oni ye no so aba. Obonefo no obi a was one twema Nyankopon asem no baba bla bi ope no. So ni pani ni. Say ni pa Bible say dua ye kase dua ya kase o. Ebedi ni musuo. Bible say be wi umusuo. Ne ye so aba no Ni sa bai wa wan ye makeups mi so abo hu dua. Yes. Awura wa dwenya sharp. Nyankopon ye wan fa ne sankan. Amen. Abrante wo tie me na wo ye konkromfo bonkrofo apodi to ekwa krono bo. Mo ni nam no saka wa me si Bible say be wi obone. Ne ne wa domre. Sisa wa dwenya. Repent. Yes. Obonefo due. Bible say obonefo nue. Ebe wi ni musuo. Obonefo de be wi ni musuo. Ne ye so ade Na ne wo ni yesu ade ne obe tuauka. Oni yesu ade no de ma wo. Ne ne wa domre. When you read the book of Isaiah chapter 48 verse 18. Isaiah 18. Verse number 18. I ka Bible nyanko. O se owi asoma me no se e na owi amaso utu no aba Psalm 12 Psalm 7 verse 8. Okay. O se owi dan. Owi asoma me no sama.
and no we was so at the moment some make a ya. Asumdwe be ye wo se subonten. Madam Chogo Babu, Debbie, me a printing press. Debbie, Bible say. So we want to the mass no me can topic can see. Topic can see when you go more money for bim. And so we want to the mass se me and me can. Na sa be bem or da wachi. Ube janye jano. Na woni ne ntwempra. Na beka je so anko ye onwa de. Na brantia wo ba wo da wachi. Obeka je se awura samiti sami ay smuggle ana me ne wudie. Enti my wanted. Wo so I wanted. Yem sit yen settle ye ne Nyankopon tam. Ne nim da anye mu ba ko beko. Abrantia su yanyansa we ne nkase ton sabra me munu medi fufu a wa mamye. Asumdwe be ye wo se subonten. And no fast answer me ke dia asumdwe be dey. Be ye wo se subonten. Be you say subonten. E be siama wo. E was be adom. Na wo trene. Na wo trene a wo dwane. Wo Be ye se apo aso. Be say po asoche ama wo. Wasefo be do de sempo na nya. Wasefo be do de sempo anu ahwe nhire bi adi wachi. Eso so di asem no. Na woni number bi basa. And then tawo din kire. Onye ko se udin pa de so be twa twere be che. Wansa wo firi nanim. Ya sen kofo bebre. E wo sem mu yeyi ho. Ya sen kofo bebre. Kofo bi din ye twa twene o. Ena wo hwesa nkrofo ni din a wonti bio mo. Da be de be twa din atwene. Ne no wadom mre o. Amen. Okrama otiase ye se jata wawu. Sa koteshi otiase ye. Kese twa nkofo bi di atwene ma wo de wo nka se bi ka wo ne hwan a udin da so nam Ghana. Annam Ghana kura nam wabusuam. Awura ne no wadom ne no Nkwagye da. Me tuofo ne me ntuhya bre. Na papa so pa o ma so nya so akwadma ni demu a. Ne mu ni yie mu a. Yes. Yie mu a. Tie quotation na mi quote no. Psalms 7 verse 8. What say Rade bebu 10? Onyankopon so be dey. Obebu 10. Obebu 10. Rade be di asem. Onyankopon so be di asem. Ama trenifo. Me pa cho tie ayo. Onyankopon so be di asem. Ama hefo. Trenifo. Say the ni bimu a woni mu ni tie. Say the ni bimu a woni mu tie na bisa say obedi bana. Da be kan say gugu. Enya Ghana court di bia o. Enya US court. Enya Russia court. Enya Israel court. Enya UK court. Yankopon anim. Who rough. Bible say Obebuaten. Obedi asoma matri ni fo. There is accountability. Say ni bimu a woni mu ni tie. Say ni bimu a woni ni mu emunutin odi bu bem. Ana bisa kwase say de wo ye. Obedi bem. Chotri. Maskata no. Tinya wig is nsamba we bi dem. As a Jesse. Emu red, blue, yellow, green. Shishene sense. Okay. Ne obi jodi painting na no. Esisi yo aka gallons odi begum keke. Bata nkete. Na ton blush edi painting. Hey. Kono obabi achia na no say aso yi ni motoam. Chia no say na odi obobo ne. Wa hwede wo mu wate. Oh so we bu wate. De oye kra che se wate mu no enkoye mu wa. Cause wo mu no is we di ka chia wa no. Eche we wie ye. Monica. Nani wa boni kakra wo pese wo di ye. De wa chia wa no. What is boni for boni to twa? Bible say oboni for yeden. Ni boni to twa. Oboni to twa da obeka wa wie ye. Mama da oboni to betwa da ben. Papa da ben na oboni to betwa. Da obeti say ye say. Stop work. Boni to twa. Boni to twa. Your pens and pencils down. If your makeup's down, your wig down, a puskelenke down, and your slip queen down, everything down. Pack your boots forward. It means you are packing. Opake, slip queen. Ukubuaten. Maybe on your free. Hook up tools nina. Hook up tools nina. He found out of every year. Or they call Kubuaten. A pobamu bo. Azamu ye wom. Was am huri am robber etu awudi sui nyina efe na wudi nyema nyina ko was it down boni for boni etu obetwa was it ma otri ni ntim asebo ye mienu na wo tworo kronkron me boni to twa wo bra me se me jai meja ni nyina na oh ma fa yashwa tema ji kwa ma ni nyina oh sada no na ama boni to twa oh yes enti eno no wo de hwehwe nkwa no kra ena obi so boni to twa wo bra accident bi to no no aka ne sagu no bo bra ya de bi bo no ko wu hospital enti mi pa cha onyango pass mo ken enne obi tie me nema ne boni to atwa amode ahwehwe nkwa so otwe no afiri oh yes sa ni pa ne kopre bi mi die ena obi so tie me na o se wo ma me nwene me ho fa sem firi okọ no ho a mi ja nkwa si asam ne ka ukodum di hwe na trase hwe no anu tv no tie nsampa no nyango pa sa da o boni to betwa no eye da wa ka wu sagu bo fe sabre no wo be shout for help e be bow tie
Bible. What's what training betim? Na edano otini ni die se ne boni tutwa otini ni die ne boni betim ne papa beditini ni betim say okobote ni abrabo. Every so Nyankopon ye training Nyankopon training Nyankopon ti won yo hwese ni papa saka na dwene oso mpo bodi fo bia ni wo po bodi fo na dwen sacha awura wutie me ne no wadom mre wayi egu ache ne no wadom mre boni ben saje wayi egu ni ko me si wo ko me si tudu me ka be me ko bo asu na de onu pa ko bo asu kra Nyankopon se sire ogo so nse moje mu oduo to de bi ne do Mother's Day na nko for year happy Mother's Day no ba bia na e mada Tell your father being your father no. Sana mother be so your mother. One man kra munim. Say your baby no your ba. Your baby no your batem bia na e batem. Hallelujah. So batem bia your batem ya. Opa mo hwade bi wa o. The book of Solomon oba mam yenu ada. Mam yenu ada o. Baako. Omu nyina wo. Baako ba agu. Wa nyanwa akọ fa owufo no. Ne akoto de woni banwu ya na wiya ne bana beto ne nchen ye no abomode a de ne de na owufo na akoto ne nyonko ne nchen na sa ye mi se sa ma mienu wei omo ye pe ba besia watimi awo na munyina mawo dakoro motifie ba ko na oba ba ko ni bagu wantimi antia man frasa awura bebo mi ona mi bani wo no waye ko de ahwe ni bana wawuo no atam na kyekere no edna koto ni nyonko ne nchen de ne koto ne nchen a wafa wode ono ni bani wi life na beto ono ne nchen na yere se pia infede ne pie okay 3 verse 16 First Kings Solomon temu de hane me se Solomon nyanyansa nipa o ma divine ye adwuma ne di ma mienu we o mo ko akola ba ko wo se ebre no no emanyamanfo ba nu dan emanyamanfo agye mu din kra nye emanyamanfo mienu bi eba ohini nchen Solomon nchen be jana nim ba ko be ka se migure me pauchaw meni obaiti fikrom na me wo me ba e wo nchen meni nyina na wo e wo fie ba se me wo ye chiri nansa ne 3 days eno no so wo ye na ye wo fa ko ara ne nyina te fa ko ho bi nkan ye ho afie agye yembe no pe ene wo fie na obai was in obey bano ewu anajo e no obey we ni bay wu anajo ebi so dane so opreko dane so na sorry do so no kra no oba ye lazy an opre dane ba so no pre nya bata obata obitimi pre dane ba so me nyina ye pe me yanko babu one day me ye teach sabat the Bible was no sorry do so no family bano e woni binchan ba no woni nchan enso na wafuna ada enso osna wafuna amada na ode no to mi kukum ena ono odi de wawu ena odi ni ba wawu na be to mi de mi kukum sembe nkure na me sorry anopa se me mama mi ba no fuo sorry anopa ba ni ma no na hwe na wawu okwa no wawu na me fefe no anopa no owo so akola na hwe na nya mi ba ami wu no no singo bi nya mi ba ni na oba no se Debi me ba ni oni kanfo no na oba ni owufuo no se na Nkwagyesem me obi a nim ne ba o ba se de otin ase no obi asa ne ba oyisi Debi owufuo ni oba ni owufuo no me ba ni oni kanfo no me ba ni oni kanfo no na wakasakasa ohini ani mo kani kanfo aja se ni die na ni otiase yes ha kwai wo se na ohini ka se ena ohin Solomon na Nkwagyesem ye ni ma no oyisu divine spirit oyisi me ba ni oni kanfo no divine wisdom na oyisi me ba no owufuo no ena so okay se we obi oyisi Debi obi asa ne ba ni we dia ena ohini ka se ni nyame ne mo na tifie mi nim akola no etu ye sure se maame na ne ba wo nim se nya ne ba onim aba tie babwe wasi na ohini ka se eti Solomon asmo kan se eye mo meri nkrante se mo ko akola no a mo mra me se kan na wodi nkrante ne ba ohini ni Solomon di jeje ye ni o ena ohini ka se je sika no se mo ncha obadi kanfo no mu yiro ya akola no otiase no onwu ye no we si media ye mpento kwasem bia eche mo amamu hyemu mienu we mo fa ema ba ko we benya akola no na mo fa ofanso ma ba ko ni ba ko na so ba ko ni tifa ne nsafa ne naifa ne fufa ne tofa mo fa ngo sika na pe ena oba a ne ba ni oni kanfo no ka kire ohini se ena oba na ne ba eye onim se ne ba ene de wote ase no atiem se nana ebisa na ne yem hihye no ma ne ba no mo Solomon nyansa no ohun se enya wo ba wo yem shoulder obeka se yenchem obeka se yenchem ema yepe Debi
Emma nyepe papa. Oba de uye mobo. Amen. O man ti asiemra. Be Etu your ba obi wish you happy Mother's Day. And unim so wonye na. Don't try Jesus. Jesus say yenya. Simple. On Jesus say ya kameka crow. Sana your father, na unye father papa. Okay. So be wish you happy Father's Day no ajiso. Ya akameka crow. Akameka crow. Just onya nye father. Ya ka. Why fa akada. Ya akameka crow. Asem no so yi. Bible say What's it or any or can say me or see mibra. O si migura. Me pow chow. Edu Mother's Day na go for kwa. Basa mo me yama di now. Me man kra na mo onim say me so obabi your ba onim say ni ma me angasa nya moda. Na ma bi go di so no nya. On mother. Yes. Ni abon kwa no abon de masa. Eti ba ku bi no doji ni abon mi no aso survive. Abaku na doji o. Odoji ni abon survive. na obebro ene papa bia ni oyesa ene bia ka de bacha ni. Oh yes. So yo sa na apprenti wutu mamme wo so de otie bia fare se na tum. Oh yes. Ene me preach ene wase ba me twi asema besi ba bi Pray. tie babu no What's it? Mibra me pa chow. o se mi wura me pa Mon fa oba ni nkamfo no emma no. o se ne dia mon Komu de mon kuno. maame ni susu se me yemu baba baba Eno baba ko ni se. tie o baba ko wo onua isi emfa ne ma Emma no nyame dia. Emma no nyame dia. Nso anya wo so dia. Mon chem. Bay for no. o ba no o se enye me dia se wo se enye nyina dia ndi enye me dia enye so dia ntimu nchem na yes still o person nyonko ba no ye den ewu Said the need na wuo no. said the need ye wuo no na we and the we nu so a ono nim say ne ba no o se we dem mfa ma no mun kunu mun fa ma no no de on hwe no. What a wisdom. Ona so no trust him ye mami we chire no and Eno hni bu ya se. and papa nkon ka se nkunu Mon fa oba ni nkamfo no emma oyi. mo fa akola na onwu ye mfa mama mi we Na kum de won kuno. mo nkunu Ono ni na. on akola na mami mumuni Na Israel na ti ataya ohini buye no wo suro ohini anim efse wo hunu se onyankopon nyansa e wo nimu. hallelujah Amen. obadi ya we hu mo bo Amen. o man ti asie Amen. ti se Chinese for a Josie galamse so ene gabu say ensase ayemfo amugu mantem ho no wisdom ben we dey judge sa Chinese for am say ensase ni su We are in fear wisdom. ayemfo wisdom ni bi na pia no In fear wisdom. Hey. Asem no sunyi. the incredible bi fi be ni e dia ba wisdom ben na de so krata ni Hey. amu say yes you say ensase winim say one day Mr. Megri we be a chow yam beshewa. Abrofo the person omu destroy you. Oh yes. A time will come. Yeah, a drone can bet me your gun. I'm telling you. Auntie. No crepa. Say why Mr. Webber you teachings. I mean yeah, bet to be a drone can bet me dear my Papa, are you? Udia by rebe udia bod udia bunch ebe wurum. A dear be a baby ye mumfaso. Almost say ye cocoa. A bit to be no. Ye not declare a Ghana cocoa. Ye design a beer with poison. Never say Kim. Asa. Cocoa does what I say. Mo we. Cocoa do. You, baby, it's only Chinese in here. Baby, come cocoa, some cocoa, ne papa. Oh, we are sending microphone to show cocoa. Say, so much cocoa. Indeed, ye penny for more ye. More deep mana. We do mundi bim. About the amantias. Amen. 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 Omanti asia me. Amen. And nani wadomre. Amen. Nano nkwagyesem. Amen. So wotie me na mwani mra ho so. Amen. Me be teaching say proper structure mining. Oh yes. Montie ke mfa adwuma. Montie mfa nya adwuma. Mo se monye. Adan. Me se nyankopon ka se god ne nka asase nim. Me pese me ka wasem de na me pe time. Me ba be ye teachings bi yo. Eto bi ya kransu. Person ke yes ye kwa fuma ye nyine fi downtown ye kwa fuma ye fa controversy ye kon ye fa galo ye mfa nsensu mfifie ye be kwa kotu nsuo bu okwam nyasa ye ya ko afuom akọ enne ukwa na so Prophetic topia water ekofu topia water na esi rubber ne si onyonkọ kon ko ni wanwa no wanom na toa ni ato ni amem Nema jinsem o ebi ampo ye hu ye mobo nti ye bedi bim anase ye bedi fo se wotie me na wo fam di awo ye ne de ohia na ne wadomre na no nkwagyesem ye ka ba bia bi bibia wo kwagyesem ka bia ya soma magana
Ni we see. Bia me kabi. Yes. Am abu fu hwan wanum TV no. And try cry. O famu dia wo ye ne dia wo ya. Mranti ase me ba wa sei. Impenfo mo ye dia yi. Asofo ne janya me sam ka no a kesa ado ya atonton de. Baka no bi afu. Mentawo me say ye nton ade wo Nyankopon fie. Nyankopon fie nye business place. Yesu ko to bi opam ye ntimi ma o emra wo Ghana. Ya hwem de dada. Ki ahwem de lonta. Imra wo Ghana. Yesu time no hwefo ohweva no wodi. Look at the book of John chapter 2 verse 14. John 2 verse 14. Yesu pam adwadifo fie so fie. Me ntimi ma wa so dem. Oh, nyesa ki ahwem lonta. Ki ahwem de dada. Ki de gallon na be bromo. Mo am gallon na be hwemo. Yem fa ba bi amkra. Dia ba be de. Weapons good dem wo de da. Bankasa man share weapons wo dem. Eno a ba me to gallon. Madani me to gallons. To tuntua pa. Tam so bola hwe onyon anim paw. Na draw anim gone. O ma de em fa ne sanka. Amen. O mi adwene ni. Amen. Tie babo. Yesu pam adwadifo Yesu pam en adwadifo so begua so dem. Okohunu wona wo ton ntwie. Ya ni say Yesu Kristo ni ya na nkrofo didi ni ho. Awari ya we mfa ne sanka. Atunto dimu ni awoto. Beji kosom, beji kotua, ji kosra. Enso mo Yesu awua na mu. Na ka mi sanka mu ni asie ye. Mo nkwa asie da. Ka mi sama so mo nya kwa ya le saba na o afa no. Mi sanka mu nya bi da. Tie babo. Okohunu wona wo ton ntwie. Wasi okohunu wo ton ntwie. Enyane mo no ma. Elise kasafo. So fie. So mo ti asori fie. Ode ho yempre. Na Yesu fa homa de yempre. Ode pam mo nyina. Ode pam mo nyina. Enyane na ntwie. Opam nyane na ntwie. Efra so fie ho. Me pe word. Yes kasafo gui. O hwe sika Yesu ansesa nso ne Yesu nam na oje collection. O kan the book of we baby say me pe me tu me na pese me che osie no. The book of John chapter 12. Who about to aso. But Yesu no o ko hwe sika no gui ye. No Yesu no obi okita ne sika boto a. On the collection. And the Yesu ansesa kofi. Eska fi. Aye pobo. The Bible. Me pa John chapter 12. Verse number 4. Ase dey. Ene esuafo no baako. Judas Iscariot. O be ni mama no. Obeyi ha. O kan say dey. Adenti. Ene ento enwu ehwi. Sabe be ni badala ko hwe enwu ehwi magu Yesu so. Enje dinari ahasa. Was adenti na wa to scan wa say ade ne sa. Ye mfa ma hiafo. O si ye nkoto na nkom fa ma hiafo. Enye ehiafo hu na no odini Yesu ka say Judas. Enye hiafo nti na odini. Nemo oyewifo. Wo ye kromfo. No kura kutokuo no. Ono kita sika botton tese no. We ade wo de gumu no. Wo ye financial controller ma Jesus. Edi ya show me say ya ne nam no. Sika ne gu botton ma na Judas awia. Edi na ohwe mu a ebi meto mu. Tie nkoto de mfa megunu nya kwa wie bi. Edi na Yesu nam wo no wo je onya obi onya achede di gu botton ma Judas ye dey ekitama no dia. Adi no akoto sika gu aso dem no hanse sanko. Wo hwe sika safo no gu Yesu hwe gu yi. Ano ka pone butu yi. Ano ka pone ne sika ne gu su butu ye. Ano so no do. De pie fi ya je nkwana no ban ne sa asofu a mo fa ne. Asofu mo wi asem mfa sa tonton de ne mfi aso da mu o. Munye meja fie jadi fo. O se munye meja fie. Jadi fo fie. And no mo jada ne marketplace. Check me ma tube dibim. Debi. Also for tube dibim. Debi. Obedibim. Yekewe yedu obi atam. Debi da. Yekewe yedu obi atam. Debi. Okay, the book of John chapter 3 verses number 34. Read the Bible. 3 verse number 34. What's it mean saying? De Nyankopon asoma no. Bible say obi enyanko pasoma no. Nyankopon asoma. Wo bo so oto tonton niema. Nyankopon asoma. So bro so oil. Nyankopon asoma. Oton galo mu nsuo. Nyankopon asoma. Chia bro ton. Nyankopon asoma. And so for bomodinu atimi chia bro gu apampa so tam fiatu wadum a 2 cedis. So obi edum aye match so 2 million. Boni be na Ghana fire mo. Aden. For we bro aso dem. Baby bro ko America. Dabi. Ne we bro. Baby bro. Tie Bible. What's it? Nyankopon asoma. Bible say Nyankopon asoma no. Nyankopon asoma. And preach the word of God. Yes. Man ko tie nyame asam. And that's all for pono mo ba. No mo kita items. Sorry. Aye. We no nkra papa. No we kita gallon. No we kita nyamo bia ne nyamo koto na so dem. Bisom the word of God omunyi ba akokra no mo dia ma. Because okodi won word ni on the kofa na testimony hour. And no me dey 20 we ba no be di nyama na so for no ton wo den. Adanse. Nti bo mo pon na kofa dance o mo di hu nko an sam no mo de ko. To no nkasa bla bo ma sam de. Oni bi. Wantihwe. Oni bi. Ah o de ko.
oba de fani senka Amen. na no wadom bre the topic ni say onyankopon mu obone fo bim but nye bia mo ye no hwe sister me su awie ye wonni bi mo de wina mu no na no wadom bre asem mo wure ni padua no na ntu bone ase na onkoku ni guide Amen. Okay, the book of Isaiah chapter 3 verse 10. Read the Bible. Isaiah 3:10. Isaiah 3:10. Isaiah 3:10. Isaiah 3 verse 10. Verse number 10. Bible Nkwagyesem. Bible ngasa. Wase mon kan otreni hu se. Bible say yenka den. Mon kan otreni hu se. Yenka otreni hu se. Ebesi ni yie. Obedi ni yeso aba. No obedi ni yeso den. Aba. Oboniefo de onue. Oboniefo de wonue. Ebewie ni musuo. Ni yeso ade de bema no. Yeso ade no obenya o. Bonidie. Job chapter 31 verse 4 to 8. Job chapter 34. 31 verse number 4. 31 verse 4. Ye to Nkwagyesem. Bible ngasa. Anya onu no hu makwam. Bible ne kasa o. O se ade bi na asase bia no. Otwagya mpo yawe. O di pe bia kwam. Okay man mo toto nyina. Anamontu a wutu nyina wakan. Se odi ehudi achi. Se wodi ehudi achi. Na wonan pe na da ho Na wonan pe na da ho na nte pa dia. Be kare wo se ne kwan mu. O kare wa bire bia. Onyankopɔ ohu mudiem. O den mudiem da. Na sa wonan mani fro kwan so. Nim na wonan mani fini kwan so. Na wakoma di wani achi. Na wakoma di wani achi wa braba wo bom. Na sa ankekan wo nsam wa. Ankekan wo nsam abraba wo bonum. Ani obemu wadua. Na obemu wadua. Na obi na bedi. Dia ya ni se dia ya no obi ewu agya kokko bi ho. Obi ewu agya brofo bi ho. Obi ewu agya japade bi ho. So be dia da wonni o. Obi na bedi. Obi na bedi. Yes. Tetawa ma do se bo adwe. Obi atamare. Obi atamare. Nane wadom mre. Nane nkwagyeda. Bie wadwene ma Nyankopon. Bie wakoma ma Nyankopon. Yes. Okay, the book of Proverbs chapter 5 verse 1. The Bible. Proverbs chapter 5. Boni yena do so. Verse number 1. Verse 1. What's meba? Tie minyansa. Bra waso asema ntiase. Waso asema nsema mi kemu ntiase. Na wahwe adwene pa so. Mom yankasa nkyira akoa na ode ne nanum cigarette. Abrantia wo hwe me sabre. Abrantia sabre wo do nanum cigarette. Sa ya mi enhwe na emfa nkodu ba bia. Debi. Wa wie ye. Mesra obade so hu mobo. Onye ska toche. On se wo hwe mu atim se dware kwa hwan ye de ama no. Hwe nansi tum. Nye bete. Shempa bwampo no. Do na twi cigarette hwe ohu no. Yes. Inde beto be ni ase we mu nyina ba wi ase ko. Abefam ko. Abanti atie. Mebatie minyansa. Mebatie me okwadma minyansa ya. Bra waso asoma ntiase. Bra waso asoma ente woni ntiase bia. Wahwe adwene pa so. De be na ebe hwe adwene pa so. Na wano akura nim de. Wano we be kura nim de. Oba na nani anochi ewo soso. Ene ma wani bi anochi ewo asoso nti ba bia ye nkokora sese me dey. Mekoko. Ena ama wo ye wotu. Ahipo onifu. Wahye wo bo. Ofo bia hye bi ofrigim. Ahonhon chen ka ne de no. Enye dwaba. Obi twa wahye no. Ahye pa ko frigim. Onipa ahonhon a yeso wahye. To say yes, ni for na honhon pa. Ene na wado mre. Amen. Nanem ya trose enwo. Emma wani bi enu otro. Na chiri ya nyuno sa onyono. Ebi machi ya nyuno chen den wo. Onyono. Abante moni na ho. Eye nam tete krantani fru. Maami e. Abraba na wo na emu no. Wanu na enam sa no. Wase twa papa bi. Wase wanu enam wo de afa ba ma bi ho. Yes. Watwa papa bi. Ebe wie wo sai. Na nansi ko wom. Ti wona esi ko wom amanie bi ba wo kwam. Asamadu na namu tuturo kro. Yensam ya ye ka bi mu so omfo obi to atwere bato nyamane no hia mpai bo. Ti babo. Enkwa kwan de onkorada. Enkwa kwan de mrante ne baba oni bi ani so omani nye ho da. Na namu chiri ko de onim ho. Ena brante timi chiri ko ba bi onim baba timi chin ko ba ye onim ho. Afa me mamu tie me. Fe Ghana mrante ne baba mu ntia apostle Nkwagyesem. Munyi mu mfiri na mu nsam ho. Obi antwe no obi anyina ne ho mfiri menum nsam ameka no. Ma wo kwan emfiri ne ho enkwa chiri. Ma ne wo kwan mfiri nsam yi a ye Nkwagyesem anam 7 years TV so ba. Efiri se ne kwan bin. No Nyankopon se ensam a Nyankopon de nam me so de ma wo no. Ebe boa mo atimi adibim. Twawo ye.
Hey, na one for when the army binum. anya sa wo grow ade wani die bebe binum ye kase wani die odi bema binum ba wie chi no wada ne bema kwasia One no for ba kwasia amotri mo den ne for. wo de wo nkwa komo otrimodin for dia wo ye later wo nya fo No be any what yammy. wo bobre bi mo bi bedi dan What yammy? obi bedi wa ade ame obi bedi wa ade ame No what you me di antro be wo fear. dwumadi ekotra wo bi fie mi se obi ewu akoda baabi masabe mpredi asa wantimi ampam anka de ode ne kanti wawu eti nipa ne so nso nyame nti no wantimi akoka kire busuafo so mo de hia no de me mo de hia ne ka wa fadi ti wo se wajapade bi kwaye den Ko to be fear. ekotena wo bi fie Na wona e di a kire no. nkrofobia wagya niema bi won pre o mo do mo we dia pre so man pre ne kwampa so nipa ne dictating we se wa kwan na fa so nyanti no o mo bi ama ne nti wa fa tie ba bo no Na wona e di a kire no. wonna di akire One pen. wan hwe ni abefe wotima na wo pene empanyifo bi pene ko bi some say na no de na si ebi mo pene on pene cause o ti pain wo how bi mu ye twa wo bi nan yo obi nan obi ni pedua obi wo problem obi o psych o peska ko you operation and nobody we hu mam ne mambo say sa brain na so nya adwensa kira e awura ene ne wadom re papa ne no Nkwagyesem da en mi hu ya nka banyansa fo nka bi da wo ne no wadom tie ba bo no Na wona e di a kire one pen. die chi wanya na obe pene Na one ka say. keni no anya ba bi anka say Aw. Se me tan atenatene. se me tan eti obese fe na nipa ne kana no masem se me tan atenate ni atenate me se me nyadan Me mpre. me ye mani ye kan mentie me ye makeups ye kan mentie me po me ho se se ahon po no so abasa afufro ahon po na abasa bia bi na me nyina se se kra de yes one day na e dware keke ukwati ade ayo ho yi wa si e be chi nansen blog nkwa na ye media o ti se me find normal ones Yes. oba de e we mfani sen Kanu nipa mpe no kro. nipa mpe no kure Mo ni na mase. na kofo na mase wo no ya chro no mo chro mo nsam sa na me free YouTube do free Facebook obi e free so I'm telling you Obadi afani senka. Omi adwiri no. Omfani senka. Mi ti omi mi ka sama kire wo ne. Yes. Tie munya sa niam na kire kura. Mi kama sam mi kan Nyankopɔn asam dia kire wo. Am wo hu ni Nyankopɔn asam na tie. Wo fam. Unti anu ape bia atra. Do betie no aye den. No afa. Obadi afani senka. Bible ni simi nka Na wan ka say. Hwe no wan kwaye okoda. Se mi tan atenatene. Ife na be kan mi si suo no. Mi si suo no. Kofo bi kan o. Mi si suo no. Mi si suo no ye kan na menti Makoma kire ni kan ese obi kan o kan ni fiti asasem ube wo hwe nkwasasem ya wo kan wo so o ka wie ni ade achew ko na go face it ati ade so be confess no akọ ensi wie da makoma kire ni kan wo so wo mu obe m da o se min kan wa na uti so akoma chi dan enim kan echi enim kan mentie ma kire fo wentie wa kire fo mamna ma so ase ama menyansa kire fo wa mra wa so ase ama wo nyansa kire fo eteke kuma bi se si bi bone kura ase fe de si ubone awa asafri gabo mu obodi ya wa mfani senka omi adwinu nenu Nkwagyesem da wo mi tufo fo hwe de onyonko akire odi secret ahye wasum obodi ya wa huma verse 21 oni pa kwan da urade anim oni pa wa kwan da urade anim o tata wana mo nyina onyankopɔ so hu de wo ye nyina se odi secret ahye wasum atwefo anum oboniefo amamu yo so ne mu oboniefo mu yo so ne mu na ne bode ho ma chi no wai be se fe boni bedane ahoma na ayden be wie chi ne fe wona ma na sum free suo wakwetitiri ni tubewu wakwetitiri ni tube se ya kofa ya de bia ayden abra wo wadwadwe ntwe so duro te obayira we nyanya nsan we ye dwadwantwie die adwadwantwie sam obayira we be se wan de hwe no wayira nso sabe hwema kanida so bi wo ho de ma no what do I so choose great ke otwene no to hu so yesa no so otwene no edi asem kura ni on person wa chese wusie bia ni nanum first no ti watimi atwe afa na sum di aba asum secret asum secret twe bona no tata na ko sua nyansa na de wasum adi bangu na ka de wasum na de adi bangu ne hu say yes wo san kwan for wasum ne hu say wo san kwan for wasum be
Baby, Yadia Baba Snakofa, Yadia Bane, Fessan, Nipano, the Akoyobi. Now, since I'm Grofwa, Yahweh, the book of Isaiah chapter 5, 21 to 22. Isaiah 5, verse 21. What's 1 year? What's 1 year? 1 hour, you want any swing answer for? Also, I ain't any swing answer for. Nansa, when you know. Tebabo. Now, I want to move for. No, I ain't any soon move for a way at the park. Now we are not to ask a credit to us. 1 year. 1 year is Sanamu Merima. You wait, you're saying, and Sanum so many baby almost a hole. And it's from one thing. Missy Koyin said, be better to see a company be went here. Where she was away, no way. In Sabayan Sia, no should be one cup. I didn't hear. Also, Miss Flashing. Tebabone was 1 year. What done in Saframudine? Who did Tebab was 1 year? Sanum Merima. And Sanum Marima. And it's a framework wanting for in some friends and Sanum. Yes. What done in pharmacy? The way Frawi, and in Sanum chemistry. No, Frawe. Calabo, the Bako. Ow! No, we are in the new man than a lab. Or the Not other in the free, and you say, bro. If we reach your chair results. Yes, that child was means you come fear me and son. Nefe, a chat, me photo, that the abreno. Say, I wrote a lab test no. You know, I started chimney. I hear and what drew. And Saframu Marama. Yan Sabio be a no. Was 1 year one of Bonnie for him. 1 day when young Crawford switch, I say, who bring out to be a bit both side the way who should be. And the bonny no be bunny bim side, young from Swat, a Jima de Mudia. No, or Bimudia de Mudia. I won't find you dip him no bim. Oh, hallelujah. Amen. At the year, me beside and once more, trade empire was semi Missase. Would be Mianego. And you can't the book of Ecclesiastes 7 verses number 70 Tebabo. What's like a 47? Tebabo. Verse 70. Babon Casania. What's Emma upon for some would your apostle appointment not and agree and pay a year. And my body for some was a map money for some wobbler woman no so. Now I am passing. Why can like show back what you are anymore? I did double brem who are bringing me Pebu and Nima at the pow. None what do bro. None quite do. Me too for me too shabre. Yes. Yahweh and Fanny and Carmen. What me are doing? Amen. Make a commercial break. And the dear was a son of a dear. Oh, so much a call to the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot. Tifen will be emphasis. And I know 9. Nkwagyesem sorry do so die Yesu
I say one on Sasache. And it's just what boobim. One what Bojaman Sache. No just what Bocrono Saudi to Akronobosa. No just what boobim. On you to sa. Ooh, and I won't say windy be more than him. The book of Numbers 14. Chapter verse 18. Verse 18. Everybody, before me, no person or before one thing, what chair mount. Not do you Now do I assume. Or the Amuyana money free. What the Muyoni bonning in a free And I'm not doing it free. What jout, yet I did be a different evangelist. Bim would do the first one move him. Packers a go. Only bim down. That's me Pompey, somebody was so home about. I mean, like a fabim you. I mean, Cafabim you. I mean, and to none what dombre. I mean, Jay Jamai, Jansa, Jantai, Jerry, Naja Chrono, Naja Hantai, Naja Za, Jan Tropi, Nanu, Job a canoe crazy king. No, no, say me pan macano cray. By what Jan or Yawati, 1 time too much. Umuna, Umweja, and so by a nut. Ubamfa bi nyawo uba de mfone senka ti bible ni tufu ekasema kyerewa me hia obi bi o ti na me kasa jejeje nyese mabadam da bia ate se de o mi ade fa na dawo ubeka unsa gubo no so anka okwagyemansere a ubeka mi asu nene wadomre ti mi go to job a kyerewo job no yanka job chapter 7 yanko job maunya okay job 7:8 to 13 okay Sam yanko Sam 7:8 Sam 7 verse 8 no what's it? Everybody be boating. Also, you go post over there. Obe boating. When you go post obe boating. Obedi asam ama trini for. Obedi asam ama hifo. Trini for. Ama trini for. Ne bimu a woni mu. Na ne bimu a womu no obegyina so. Yes. Tie asam be pie. So boni for boni to twa. Oboni for boni to twa da wa kan sa gu obo no. Boni to twa. Efede na ebesie o. Mo trini ni ntim. Dan o trini ni betim. If so e trini nyankopon. So no e trini ni nyankopon. Ono so akoma ni sawa hwe. Ono so akoma ni sawa hwe. What's it? A mitchem ewo nyankopon sam. Hallelujah. Amen. Ene no adom me tie bible. Na oji akoma trini fo nkwa. Oji hifo. Akoma trini fo nkwa. Aba. Wo nyankopon o temu fo trini. Oye temu fo trini. Oni nyankopon a oteatea dan nyina. Nyankopon heden. Oteatea dan nyina. Oteatea dan nyina tu wonmu a onyakopon timi tia won fom so obi. Yes. Bisni bibia pa kwam. Etia warning sign na pie. Na so obi anane ne ho a. Na se santia ne ba life na wan na ne ho a. Osena fana. Na wasene se kan. Wa konturi taduam. Na watwe na agyan. Na wasiesie no ye. Na yo wafu ntram bi de yiwu. Na wasiesie owade. Na wasiesie owade. Ama woni kro no. Se wa dane da no nyina wontwi manyina fe de owo. Ade na wasiesie di ama wo. Na waye ne chan. Na waye ne gyan. Ama ne hia de. Ashawo eja bia ready. Ashawo jai sleeping. Ejambia ready. MP me pacho. Ejambia ready. Ejambia ready. Osofo azan prophet azan. Ejambia ready. Arobi tetaw. Arobi powerful ntram awo. Yasam. Arobi tetaw or powerful ntram or pewfim bia wo. Obeto afum se twa. Wo dem to na kwa. Oso o twine se kan. Na do obetwe no. Yes. Ubenu wo. To can the book of Job chapter 4. Chapter 4 verse 8 verse 8 menye hunu yesa enne me kam obi atia se onyankopon se me nkancham na ntan mabawa onyankopon se wanya hunu ye o wona ofentam mo yo no wona enne me menya hunu yesa wona tra boni mu che no okomusuo so no no se won twon mfiri boni wo de wo fa boni se omo hob omo fa in life we den wo se ono ani oga eno anu beta babu so betwa so aba yes do ugwa no na betwa yes ene ni wadomre na no nkwagye da wani so ntew yes wani so ntew de wo mu wani so mra ho wo twensa jai utwi jai uwai wa fa kulachi den wadomre misi nyinsa igwopo de misi mo mpa mo asmo kwahwe mo boy yes abai wa wisi wa nyinsa egwe kwahwe oboyo abai brantia woni ga bia yegwe kwahwe ogel o che no pa mo nkwodwom na mo nkotoko jan fa mo muti na mo start nya demonstration mamu amo what mo demonstrate mamu amo na mo starting soon from say ngumuti bue adan the book of Ezekiel 21 verse 6 na wo ni papa no na wo ni papa fa akuma wo fa sa kwamponi we do cha no pa mo si krom fa de nya mo ti o na si apini na mo starting soon guani so ahom ya na so buai ya wo na wo si apini ya wo ye nyi sa go buai ya wo na mo ye tumo ja go and
we ma to so train we ku nipa so police ma to kan we ku nipa and then civil nya we police no dey about him say if na mo dey wiase ko ti bible ka tell adet na mo si apinia obi bisa adet na mo bojo say na mo su kikam sa no ani e ka kire ne say kan chemu mfafo na e bisa mo sa questions ne say akwa so sem ntia mo din kwase asem bi na mo nu say afna bi chesi mo everyba mo mu so nyoko be chemo akoma nyina be nane e say one day be kan say gobo ensem nyina agogo say we be go ohom nyina no afu wo aduro wadi aduro say dia waduro be balance wo ena kroma nyina da say so me si kware nkrofo bi owo fam na reba oni perfability eba e bibi na nkwaso ba o ebe yo one day edu be bom punimpu onyango pasam ni no nyango po kase wa be jan o kase wa be jan sabre from intwetwe komo fresh say ya papon fra apostle si anone ni ntwetwe komo eso ma te brere so no so yie papa 0559552686 0559552686 fra apostle si anone ni ntwetwe komo obetumi di wa mo ma no so betumi di WhatsApp voice no afa WhatsApp number no so 0245237945 no na da screen no so na oni apostle ntwetwe komo wose onyankopon ombu obonefo bim ene asem no Psalm 119 verses number 5 Psalm 119 verses number 5 Psalm 119 verse number 5 tie bible my papa ne mami oh enem nante maba so what treat my kwan se ne okobom paya se obade o trente ma kwan na mi di wa hyade so a na boa me me di wa hyade so a na me hwe wo na nsem nyina na boa me hwe wo na nsem nyina ene meni wuda ene menye dai meni wuda wani wuda hallelujah amen the book of Psalms na hello obi aba line so pachodi yawe shalom pachodi maybe akasa free pastor from the free Jacobo with you yes on catch ani avoid ya do video aba and let's say the kayam ya say yankofo bi ti on ya na akwaya odenne na sumu etwe joti ani tie oni ni tiba ni yankasa no ni ko be yare no do have a to ma memo so ya for man ni din kan fo obade enchira pa obade kam amen hello pachodi maybe akasa free hello Bacholo TV set wadaroma Lower TV set no went on TV ni so. Hello. Yes sir. Hello. Ebacho tie fa phone so wadaroma. Hello. Kasa. Daddy, shalom. Yawe shalom. Daddy, you don't catch up. Say me what maba di what minka. And that's a name you do play all my Nkwagyesem. What they be an asana play. That I was because of that we were from Kennedy. Michiago fo nyina. Daddy, that was a pass. I would be still. Daddy, that was a pass. I would be an some asana play. That was a pass. That was. Amen. That was. I have 4 boys in the daddy. The boys na. Yeah, family be ye gusu ye. And oba dia babia so nyira da. Inna ya bi da daddy. Ya bi da so ya twe won sem na ma ya twe won finye ma bi. Oba dia we won shiraw. Inshallah. Won tun konem. Ya da was say. Odin sem ne ble. Ti bi de no panye we nyina me kwadwu mamu a. Mato bututu me kwadwu mu a. Me bo preaching tie. Opem tama me pon. Daddy, obadi Israel. Israel. Amen. Hello, Mpacho Odini maybe akasa fremeji usuba Nkwagyesem so. Mpacho flema mo amkasa flat mo nyina. Mpacho mitio Samuel. Mpacho papa nyamisha pa. Amen. We pray sama de play. Amen. Papa na me sada ya nyobi abaya isabai. So da me to pedi ma fia o de we preaching tama masatra. Amen. Masatra by force amani man. Amen. Like me ko wana me say so na say me ko bi na say me to preaching o masun. Very good. Very good. Me ko bi na for ya when ndaba ya show me zia. Tembia ya na me say ya me nya obenede. Ya me ya.
Amen. Hello, Pacho, did you be free? Hello. Mintu nkaye wadaruma. Ampacho mekasefiko for you. Bichia kufodu afo nyina. Hello. Shalom. Yahweh shalom. Shalom. Mitio kasa. Papa ready. Oba di nsho no nyo kese onye wakuma so di ni na ma papa. Amen. Medasi. Oba di nsho onye oso wa no onye oso akuma so ade ma. Hello, Pacho, di me be kasa free. Hello. Mejusu ba Nkwagyesem so. Hello. Yes, sir. Shalom. Yahweh shalom. Shalom. Yahweh shalom. Yeah. Masam no de mi tipa. Amen. Tiana man for say, o chi shalom nya memezo. Yeah, sir. Me ka se gumu abasa. Mi chi agumu afo nyina, agumu abasa afo nyina. Ebase. Mo ya bukuti no, I am na mo de screen na na my. Mate, yebe, bye. Actually, my assumption is yeah, one, we tipa, you two quotations, no. Am I a day? Amen. Bible and so modiano. The Yasi now be able there. Bible no, I am one of my modia. Muya modia, and Yasamana now be more as a good be more kind Bible now, almost in the traffic at the mine. Mate, yes. Hello. Mejusuba Nkwagyesem so. Yanka the book of Proverbs chapter 13 verses number 21. Proverbs chapter 13. 21. Verse number 21. What's the thing saying? Yet about the asem. What say? Bonity in the moya. Bible said bonity ni boyafo. Na atene for the. No be obotren nya brabon. What the papa the tell. What the papa ni Nyankopon so the bed day. No abasa 119 verses number 9. Some we are branded here. Verse number 9. Verse 9. What's a dear abrantie? Yes, Sabla wabaya brantie. A dear not better cry. And it's all trying to so. Oh, another no cocaine. Nada no tremon. Nada no wino. Unan trophy. Na ba wa baby anu namni. Bab said na brantie be better na kwa. And it's all better so. And it's all be show ho so. Said any some said you when go pass some see. Od na kuma nyina be di wa kuma nyina. What say wa brantie ye ugu so say. One film na some mo chiri amrante ye pe nkokroba mu ho be kire wo. Hello, Pacho, di me be kasa free. Hello. Mrs. Ochiam Rantia. Ochiano. Ebe ka nkokroba wo de chia no ko. Be chia nkokroba mu. What? Wo de chia Rantia. Chia ma ba wa brem. Be ka wo mere wa bum. What? Wo de chia Rantia. Ochiam Rantia ne pe. When your case won go krabum. Ati wa nwunte ba benya case won go krabum. Wo chiam ba wa bremu a uko fesi wo mere wa bum. Oba de mfa ne senkan. Me tu fa na wura wutie me na the book of Isaiah chapter 47 verse 7. Isaiah 47. Wo de chiam ba wa bremu. Verse 7. Wo de hemi to. Wo kai so be ya wura kosida. Adwin ye so be ya wura kosida. Wo de chia wura no. Wa fa we no man show akoma. Ye me ko so mfa nshi akoma. Wo chiam ba wa bremu wo me ba. Kai wa wie ye. Kai wa wie ye. Bise ba ko nyaw e won mre wa bom. Hello, Pacho, di me be akasa free. Kasa free nchi. Mi chia enche fo nyina, living hours afo bi wo enche oba de we nchira bebre. La da we na be ba. Ah mi nam kwa mu oba de adum ha. Me ba me nkra, utubo was me du krom ho. Boys mi nyina gada ya se da be ba no, oba be boys ni. Omo dos papa. Wa mo ho ano. Ai me ba mi nam kwa na se Mexico. Na se bi ba wa se crop oba mama ye asa program me be share wa sorry. Ise kwa me show sa me na kwa na ho se kwa me timi so fu we de take me share dem pa dia. Nka fat. Amen. Kenye. Ka change for see me na me ya wa ya mo betime nka pa why. Matthew 25. Ida be bia so be hu me. Why? Matthew over the issue. Oge musuma me. Baba. Hello, Pacho, di me be agasa free. Hello. Yes, sir. I want to say shalom. Yahweh shalom. Pastor, about the shalom. Shalom, mami. Shalom, mami. No, sempa de dia o de blame. Pastor. Amen. Eta wase. Pastor, I say I couldn't be there with this. About the pastor
first question, me pacho. Yeah, they share. Sorry, penny phone, and I say sorry, fee. That they are tight. Yeah. Yeah, whatever. I saw the question. Yeah, the ma asofo and now say sorry fee. Yeah, sorry, idea. Also for the tight, you want to say tight in a party because I saw for maybe so I sorry no so. Asenka sempatre na collection so abesi abeye asori ho adwuma se bia asori nie ma bi wo no mo a mintimi mfo bia asori mu ade ma asori mintimi nkire because nyana nyankopɔ se me nkoto sa asori ba mi famu de minim se collection no odwuma edie na tade so odwuma edi it is a minim de ntia bia asofo no be hye nie ma bi because ye wonye ma bebre wo no mo a odwuma edi wa asori mu ana minim asori na wo mu no so dia message bebre se wokofo wasori mu asem de bibisa me question asori no minim hyehye ewo mu ebi asofo no kopa ebisia minim bebi kopa ebisia elko ebi asoda no kopa ebisia free ye nti ebi a oji collection so de kwakutu bibika minim wasem wada roma ntimi nka wasem bebre nyamum de minim ni se omo je tight dia na ne munim de mo de tight ye mo kwamba mo babo no enkasa na nchem de tight ye na collection so mu de collection so ye dey eye simple mikokotu bizesi a wo anya ade be kona da ko bisa asofo na mitifie na asofo na be ni time foti wo bra se be mpraduasa me no mini problem bia na otifie na wakọ cheche nsem a che me church member ne minim se be nyansafo yebu ni be yefie nkana sem ana se bia duru abejo so atrema intino collection ye wo de ye ntia so make sure say o mo di collection be ye de ye era ma se bebre me be who preaching so for being an wala to walasa ibia ne ni di echi hello patroni udini be ya ga sefre ma so ya friend ya ji ni favorite teaching akọ mi chia to chima mfo nyina livia was support chima ni ne mpatam ya we nshira mo yes sir amen na ni nshira na ejuma pa wo ye amen na ye bom pa ye se nyankopon ommo amen na asofo atrofo mo dan se imposi uti pai wona unti mas na kwasa ya de o man ko mo so na tinti ni se ya na yensa ene ka bile miti pa ban ka ba preach udika minyes ka mo na mfa metua TV kana memra go de bi ona miti mpa mo so minyes ka ba preaching ya we jira so Nkwagyesem no mame I support Nkwagyesem kitu abi ensa I Bomodi amenama no ene da midina se no bomodi 0242327172 kitu abi ensa mpacho mintwiti osi so me se wadawroma wo mo ana de bebo ana de aboa me se wadawroma hello pacho dido ya gaza free hey uachiro hello yes sir Apostle Bajo Namishra. Oja no ka se free wadaruma. Bajo me ka se free satellite your friend Joseph. Okay, over the Ishra. Amen. Potem pede me ka Namishra bibiri. Me dasi. Abina binyina mita etie won chekere. Amen. Na me ka won chekere no amama tumi efri nyamadi mu. Very good. Nyamadi anka abina binyina ke ha me me ne mu a ha me no me ka se nyame adom etumi fi ta nyamadi as for you in doba me ni say me ka se nyame enshira. Amen. No omo wa hode nnu na mfim. Amen. Na bibiara obehia o ejumayim bia nyame mfa ma. No nshaw de abina binyina se na be ya won chekere pawe no ebetumi dirichiri na ye mrante na yaba no etumi esua bibi efisaro na etumi nyankwagye dachi na asemi ada ho ka metete wo pa ne se ho se obi a wenyi sembia no tansem no ya na bibu hu pa se mayebi na abira meti sansem bia na ema makometu pa na dan mi wegwa dan na me ko gware na me kai se me kai won check se dia che se wi ase be kwawie no aposo mi gine gwaro na me se gumichi mi gine gwaro na me ye me shema twans
na mbisa me wose nti se wiase be kwa wiye te se na se yehwe ma film e kon dia ene na nipa aye da so wo bone me engineer dia e wo ifa apo se me yemi sini bebre na ka nyame hia no wo chekere pa vise wo chekere no ama me neme fu se me se saga kra amen na me bon pa se nyame be ma dom na obena mo sona wabo ame na nyama me wo nya e ha me ni adi nyina no betumi fisa nyame nyina mu na me ka nyame hia bebre no hia wo den that's me about here also the book of Proverbs chapter 4 verse 26. Proverbs chapter 4 verses number 26. Proverbs chapter 4 Bible nkasa the part of verse number 26 yetu about the Bible say tata wanamo pepepe we are branti ababa wutie mi na tata wanamo pepepe ma wakwan entim na ma wakwan Onyankopon dia dum wo no entim ansa no wafi azazi so mani ni fa na benkum ken wa mani ni fa na benkum o twuna free boni mu ansa no wawu anyesa bim dia ma wabra bom dia wo problem yes ken wa sofo bia mfa adom anada Onyankopon ni bim no ni adom ati wadom na ode tiasi wadom eno se onye den ode mfo so be friu no atwo nkwa nanim nti wadom na anamu no di mobi nada wadombre na ade shiwi why wadombre na ade twempra wadombre na ade bokro no wadombre na ade wodi num tremo wadombre na wanya ni bi na ode nyinsa mie bosome nyansa bosome nine di kum nkola no wadombre na wo say no why hello pacho di me be gaza free hello yes sir hello yes sir pacho di me be gaza free pacho me feme de ma me kasase adanse brekete ichela nzifonyina pacho me kasase adanse brekete pacho mitio adaruma michia adanse brekete fonyina shalom mitio shalom Yahweh shalom prof ya da wasi bebre de bia mitio me sati tiewo Peace FM ujidi ni say okay na me sati se mitio pa na tans na me hwa be okuti se uye firi ba na me say wa bi o nya me dwuma papa amen won no me si akan ni nyina me tumi aka se wo ye number 1 yesu me so for kitu a me didi wo na Africa krakra nti atam se me fa o ma se na me do come platform so oh very good na me mo ngo se ni mbra ye so enyu me me yire dampem ye tio sa ewie mbre nyina ye tie nti ama ahyemeten do wo waduma wa no aka me pa but me so me fa wo na ase ati ejmano awiyere wum simple body nka ho no yoso hello pacho di me be aka free hello di me be aka free mento nka ye wadaruma hello yes sir pacho mkasa free pai katanga Balgatanga mitia bolga fonyina Livia wasavi wa bolga bi wa pai oti region pai katanga hey oti region se yo tokra no yo damba yo baby bia o bia nkwanta baby bia o bia bi wo Livia wasafi bi wo tie kaza pacho nenu first time miti o program pa nyami shrao mo ni asem no bari nka na menka mo ha bia person fantu ani mo na bo mpa ya mami me se wadaruma yapon anu afre wa ka so de o baba we be wie che na da no house stories pache mate why bari ya we nka no yours why amen okay hello pacho di me bia ga free mentun kai Apostle shalom Yahweh shalom ejabin ba ko pe Apostle shalom Yahweh shalom ejabin ba ko pe oh apostle wa de ya won say apostle wa ya feel say de nkwada ne wo dem a obi ni aje o wa de won sira no kan ho no sha wo de amen ampa anyumre o ba de ya we na so de wasame mu odu di abrayen na wasame ne se onyankopon emu obonefo abim no kware trodo example info say ye mowa mfa nche koromfo obade ye won shira na apostle
Question bi na mpese bi sakakra. Ya fi we die na obetrim. Apostle, aya na asofo atrofo ni bi ana prophet yo ye from osen. Apostle, enya ye pe na so bi ba asafo bi na so nya bibi na sa ebi okotuma na bibi bi si kwan na ma. Ya ade a ne ato nkra se ade na wanya no wa masafo na one na yi ni Nyankopon na ne papa beba no aba beji na de na mpata me kire se o ho sa na omo ya sama me sister opoku ya se apostle o ko jare ko na no pita ne bansa apostle ne sofo ne se wa media seat wa me so seat na akora na nyinte so be je seat ya sa de one ne papa baba beji na kwada Mami ko bunsu anokuta na bansa. Mami kwa ko jara anokuta na bansa. Na akoda kwa ko pesti no di kan buye pono no. Ana ko si ya sai. Osire sa papa baba be fa na ade akọ. Oh, nti obi sa me se nti onye ne den ana. Na me se ne on peke ntem fa mutu ne. Ani ade nti ana wa buye no asan de na urada. Na apostle pese bi sa se e wo twere se musa se bi obi abasafo no wanya ade. Na so me so sidia. Apostle, no bibi kan say e wa say osofo panyin ne papa ba no ba be ne ba so wa me so seed. Obi ti abrochi no obi afra no so wa me so seed on ne papa ba ba no aba ba fa ne ba. Apostle, it we nyina wo twere say mu say obi am me ni so say ya wa ye bibi ama wa so yi wa kuma na Ghana say no obi ne be kan chiro. Na ba be je me ba ana wa me so si di meba me je me ba de ana me nti ase apostle oba de ye nshira wo ya we di me ne se ya wo na mo so be ma ye nyina ye ya te ase ni ye hu se ni si oba de ye nshira akan kan fo ni nyina oba de ye nshira mo nyina mother big girl oh auntie Rose Bonnie baby owo bi aba de ye nshira mo nyina baba eya bi se so fo no akwaji bibi eno de ya asore ne de eno obedan oka na ye Nyankopon ye fe ne yawe no de awo ya Abraham Nyankopon Isaac Nyankopon Jacob Nyankopon no Israel Nyankopon ne de twedi ampo ya wane ofe no obo ade no ono twedi ampo ya we omma wade ensa medan oka isa ka dan we sofo ka dan enye creator ne ka dan no ba de na edan ka sofo na edan ka sefania 1 verse 4. Verse 4. Metre mensa. When you go so betre nensa. Juda ni Jerusalem so. Meta banka ye. Any abusum asofo ni asofo na dan sa de we hu ka se me papa na de amawo e na ha na benya no free intinu. But de dim say Onyankopon sam na de panyina de ewo. Ti say Nyankopon na de amani no nyama Nyankopon nyina de. No dan ho ka. So odan ho ka dia na sa nipa no nsum ye Nyankopon. The book of Romans chapter 16 verses number 18. Romans chapter 16 verse number 18. What's it yo? Wana watesa. Bible nkasa wasi wana watesa no. Wo sum ye wurade Yesu. So for tesa no nsum ye wurade ya jinkwa ya shwa Messiah. Emo osum ni yafunu. Wo ye stomach pastor. Osum ni yafunu. Eti wo oje. Baba bo no ba. Be so seed. Eti yafunu nti ana oda oka. So oba ne ho na wonni ba. Wanya badia oda oba no ka. But enyo no bo oba no. Esu oda oka. So for no sum ni yafunu. Yes. Won sum ye Nyankopon. Nti da oda oka nyina na di no ma Nyankopon na oka. No oda asa aka no. En na wan hwe ni ye nkom hia e be su agu so no. O su agu so dia no ko fa Isaac, the book of Isaac chapter 13 verses number 5. Bible in chapter 13. Me part of verse number 6. What who die? Bible say bad side ya who die mo. Any aton come say. If aton come say be so catch mo. And accident we ba so, na we ba so. He can sansem we nyina na wa ma mpa aboma anya se. Onu be hye nkoma to se wa mfa akwara na ma ana wa me ba no ba na wa ma tua sa so, wa me so sa seed na. What I say? Onu akwata dem akwaya rituals against wa ken say. Ninsam ni bebam. Oba ka jo so bewu akwara no bejinu no. O ya se bebam. Yes. Uguru obekun. Wanku obekun ba. Oba de mfa ne senkan. Etima mpa bom nya den na pastor pa bi ko. Nyankopon nyew no mo ho ba infri sa so for nsam. Amen. Nya so for na de ba ne ma o say Nyankopon na de ma wa. Obom pa ye na ugina pintin a. Twedi ampo ya wona ade power nsam no. 2 Peter
2 Peter 2 verse number 3. Verse 3. When I'm anybody so why ubese so for nani bebre di adi na dance. What in na dance some power home for so say be so seed what free sorry dim masa jawa sam yanwini ya ho abobada jawa sam abobada woni se ne bonipa woni se ne bonipa na bia na fa meji ba en ha na benya company ha na benya adwuma ye ha na benya car meji car wo aye kasas wo ma mpa mo nya de car na bekun me papa bekun wache hello bacho di me be agasa free hello da yes sir bejoso bajo and then first time about program wow okay ma follow pa da bajo me kasa free ejira Livia will be all. Damn, Pacho, Yankatana, Missy. Me a carpenter, me, Madame Fuji. Ye, Juma, Obia, in the shop for Miss Mabby in the day. Now, Dava Kuna Madame from the Bami who say, what the human being cow eating by the home. Janka, young corner honor, young call, a Juma more. So that my follow a great deal of say, Minya, a TV, a mission. Now, said the mission so focusing was and a rebellion also. Through on the show a great deal a you and a new team be a program a mission. It's Madame from the buyer or cut and someone and Mr. Kai. Nkwagyesem of a thing can a baby a baby. Na me sorry, Eddie Movie Quashe, and no more. And then, nothing need be our chin be mentioned on call about me. Da, now, after the madam, baby or banner cancer or Kabia, and a man of the travelers who would be about it. Maybe me in Kalana, me one children, but you know, while cook or the car cook. A man like you want to know, so. Da afika abeda ni say o chipchimi but amaye fumezu nyenye maye basa nenso abre bia nso mesu make sure me ne yere ne nkola ka je wo abre bia mo sa TV station fanto akoso oko agema station na say sha nkwaje bia na aje search bi obi bia ni yes ni mo bi tuna say aje yes then the papa na kan kure no e wo fi ye papa no It's a big mission. It's Madame Puruna Abed Dana, the Mayabasa, Eti wakwana se unkoi. Nkwachoda intra Madame Puruna omu ye nipa nunu a baby omu ye mesa. Me nkoye. Nkoye. Ena na mama jani eba every ebi na ire no kwala jani begira. Aden no already tata by force. Nkwachoda in force but nipa die. Okay. Why are there? Sebe on tata uma unko boom faso. Oh wow. Okay. Auntie, ampa. Auntie, what done? Untimi nyina no nti. What done? Where the friend run for your life? Why are there? Why you not the ferry akodi na chi? Shan court has for Yahweh. Yes, da, and then, but one see any young people in say that you do Amen. Yahweh, Abrebia, me show programs and the Framina, and then the first on the Yada, and then the Yamia, no young people, what's my work could be and that. The Frewa, that may doubt me, you could be bomami. When you walk my swadi mount, and I'm wonder what to do. Cran, Yahweh, fem be a proof of mount, make catch a way when you say, Obabu. Amen. Obey Boafo mount. Only Yahweh now, or no, only two Chanesa Bonino. Here we can the book of Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. But of verse number 1. Verse Debbie, meba. Proverbs chapter 1, verse number 10. Verse 10. Meba. Bible say, and the money for the Jawa. Unianu Jew. Empene. One penny, why are there? So, Sebra me and Komoja with them. Chua Kosebum Komojan. Yankoted would dip him. Muko pet be free and Unko Pedro be baby. Yamno and the king's Samanto. Munko Pesi came free baby, more free baby.
Yebenya adia ne boaten nyina. Yebemu na si uye nti wati. Yet asade yebesi efie mama. Bible asem ni. Ose nyadan. Meba. Enanto ma kwan so. Etu aye ade so wadwane saa kwan no. Twe onan efiri omo saso. Why ade ti ti se wo di Nyankopɔn dan asem so. Twede mpoya wanu a onu nti wadwane saa yonko fa bone no a ede beko ose mu no. Onu twede mpoya wona nkase nsane hwawo. Amen. No hwe so onye wakoma so ade ma. Amen. Na tujidia na mo enyane wobra untu jidia na mo. Dabi. Oso abadwura ya obranch wo. Yes. Utu na mo a kwa so fo no no. Kaje so mfrɛ me. Me no ne nkasa. Ya wenka. Amen. No hwe so onye wakoma so ade. Amen. Ayad Papa. Enamfo. Enamfo. Go on mo. Odinamfo eche with the book of Proverbs chapter 18:24. Odinamfo eche na wie ye. Verse number 24. Obi na bra bo nyira nko ye nyina fi ayonkosam. Do fanamfo pii no. Bible say do fanamfo pii no. O de sell no ana ho. Na we di wadwane no. O say do fanamfo pii di sell no ana ho. Nanso adamfo bi wo ho. Nanso adamfo bi wo ho no dia. O fam ho si wonu. Na we ye de nya no. Hello patroni me bi akasa free. O kusa. Apostle Nkwagyesem. Asem panini. Lewo yawe Shabbat. Amen. Papa de Israel. O Israel so mami. Say anyimelo de asompa ya pray. Amen. Bashamdi ndi ube de kasa free jira. Ajura for ya we Israel me pray. Papa here pa o no here pa. Me bad den but you say my asa chichidi an me na nkanka crack. Wo was be draw o ntimi muta me si mo. Papa here pa serious. Amen. When you mention up, because some US baby use a grease still. I'm stone yama. What they say? Who are my which baby you have to pass some because some can call you somebody panyang kwaje. No kasora beton be toko tu be toka sa. Where do you so for doctor where? I saw for that any king kisses. What is Amen. What is your which lost Amen. Ne kri gina ura so dem o so for kakokoto we nyami pa na kokora asemo hello pacho di be akasa free yeni kwa manani no ma fi hello Apostle me pacho maju mi juso e pacho mi dio Apostle, me wa je frame kwa ate me ka free a chem kobriso abari aduma living e bi edu kobriso ye nya mo adum pa ai mo wie kobriso branch be bi omo wari aduma ai ye be tuja from next week go kobriso be ba me wa yo Apostle this center say na so fu nyina ati anka you are think be blessing asemo Apostle Nyankopɔn nhyira wo. Amen. We nhyira so mami. No nto nkwana. Amen. Na fanse pano be anytime dia. Amen. Beda wase. Beda masi. Ichia ko bisu fo nyina akanti mi chi obi a o bari aduma mbetime nka. Ya we nhyira mebre. Eya premind for buadu akwati afo nyina. Snase obadi ya we nhyira mu nyina. Ai because ni chia si ape menya pro because baby. Branches no doso. Diwanya ni yana ya chi obia ya mkasa timichia livi ya wasafu menyi na wo ya safa na ona yen yewi hello bacho di bebe kase free ya fami en sa pele fi yankwa manani lokre hello mentu nka ye wo kasa na ofam adaruma yankwa line 2 hello yes sir. Hello, good evening. Yeah, good evening, Mijoso. Adaro mitio. Pacho ye femina na kwa me kaseti rara. Michia rara fo nyina body awen kamo. So for last be me pray. Na me ka say me o problem bi. Masturbation. Yeah. Because wa follow. Ya mi di mun ti se ma de me ho. Amen. Shankoti as for yawe. And then asem na odi abre no ano ye tin papa Nkwagyesem na nkasa efie ni
Sofo Nyankopɔn Israel. Omwa na koso na sister Ghana for ayebre. Necessary. Papa. Rara for here. Rara for mon kama kuma tuwem. Yeba. Oi. Hello. Mentunga yewadaruma. Hello. Akatu. Mufani yanko manu ni yanko. Hello. Hello. Yes sir. Hello. Yes sir, but you maybe agaza free. Hello. Metie wadaruma tie fa phone so wadaruma sire why. Hello. Hello. Yes sir. Tie fa phone so wadaruma men tie wo TV so. Line 2. Hello? Yes. Hello? Yeah, but you didn't make it. If my family has a item, because that's when I'm taking I buy a tank. Okay. Me too. But so, about the minister, there was a pan and Nkwagyesem at the out of the brain. Amen. Yeah, as a funny. Yeah. Yeah, fair attempt to glass of some Guana. Mati. Yedi Uncle Nkwagyesem so. It's still boss and no more so you said about me bring the Brina, my sister from. Amen. Amen. Yeah, I saw a local comment, the name of your main. But I said, Shana, almost serious, any day after an after a year corner, living your corner, almost say, and also. Oh, who now? Guys, I'm young as a great secret one as a Hawaii. Oh, yeah. I know the actually. Remember, no Hawaii, Miss Roa. Yeah, got the book of Luke. Oh, many and where she cry, man, no cry, how cry. Also, Musa, many power. Oh, there have been a seven of my here that day. Yes, I'm your Bobrano. Oh. Mamuni and where she cry. Now, Mukas and Gregwas and Gregor Promono, branch long, maybe Omugunda, Doma on your domketua, a fenny efrasio, a Dimon Casa Musa, Mamma is Sano, Nipado Duane Wohono, and Yere, and Camonche. 12 million 12. Oh, to Babono cast my show crying. A Janadia obedi do Omo Yere, Omo Kanachi, did Omo Kanachia. What? Equal to what? Miss Ramo. Who's who crowd cried in Zembo? Who's who has a Gregor and Patemo baby? Miss Ramo, we cook it to her. Munsuru. If I am a Janafe, and you trade young for your fair. So, or the I need Mamma. Dance some Boko with them, show, and we go down the other. And it's like a year's Christmas on the next one. Or to each other, and many patrons houses. It's nearly paid next year 12 pet. On one can say, on no aim is I know. Save your Angasa. The church members here do me. But my own ferry, where you do a go, you never have it, but you are. Ya we nka mo no hwe musuma me why. Okay. Hello, Pacho di baby akasa free. Young last one. Yes sir. Pacho, good evening. Me juso. Pacho akasa free. Pacho akasa free. Denjabla me Pacho with you. Pacho. Da was so rinchira amai. Amen. That was so amai pa itibitio. And then no console and chill from more bun be blame. Two from Nana, what do men now want? Two from now, who woman just so deep him. Otimon and just so deep him. They say no Yakopa don't know whom Mabana what Tiasi. But I know my bim de Obanomansa, but to got him was sorry, but you are more Riasi, that's no still I know. But I know just so deep him, so I don't know when you're Amen. Bye. Bye. Obi a woti me bia na topic ni so Yakopɔ mbu obonefo bem. Mfumso de wanya wuwo mu de. But enu nche se wuwo mu na woda nyane no nche se wadi bem. Ni mo se wo wuwo mu de. Hwani no amfasa fodie na nwuram. Udi wuram de a ommu bem da. Bem de so abma wa bretu abu.
te wo photo na me de ma wo tuti boni bi na me mo so a wo frase enu free from so na wo mu no yankwa mana. Shalom, shalom. Yahweh, shalom. Papa, brother Isaac, Germany. Germany. Wow. Enemre, Medinchia, Efre, Deutschland, Medema, O, Apostle, Pastor Mensa, Pastor Chi. Amen. Ene Abuafua, Oma Nkwagyesem, Eba Suina. Mede obo ade we ni hira ema wo. Amen. Na ensema we be hwe ego. De bia asem ne de ensa wo yem da. De bia wo de asem foforo beba. Obo ade we nhira wo. Na yenso etiefu na yetie no. Yenti asem no na yen asem no yefo. Me yenti na yen asem no ewi frifo enda da yenkra. Se de idu anadua yesipe yeti asem no. Na wo betie sa asem nyina ebe hwe egu. Na se won fa ye adwuma dia ende etuji wa papa ya dasi papa misra ya na liege wo mayi ne mabo hu de wul kakra mai liege new branch liege ya na my announcement pastor mensa ya na why ho announcement kakra mai wo my address ni bibia am say wo mo ho nti monye every saturday bia sabbath bia yishim liege new branch, you know, a very beautiful city. Amen. And say, Ayana Maya won't advert Kakrama. Ya win shroom. Amen. And after Paul, Liage, Jeromuna, Monia, Mamma, Mimudia, Liage, and your Antioch, so, or Belgium branch. Live our tier, second branch appear or Liage, you know. Mela was Swabekani. He said, my, you almost win, but to the offer Belgium, no, maybe how much will be a Liage for the day. Ishia. Ya win sham be no Yamakuma Swadia, Mam. France branch is also, yeah. Is that man? Canada, body atuma. US, Germany, Italy, UK, your London, your Sanwo, Manchester. Obadi awe inshiramo. Hello, Pacho, do you maybe I got some free? Apostle Pacho, good evening. Me juzu. And now we preach on the bed. A family, me born and me ye. A friend could fit to watch it. Me Theological, Papa, masturbation. Enjame papa anadwe mesrew bompa mame na menume ho amen atwem ho fim bone ho papa minko ho biem ko fitu gidia na mo papa no meba ma wo de bata no gidia na mo very important because unya tu gidia na mo asem ne ba betre onyi padua no ti abri bia wudi asem no ti asem na wo mu ne betu sa bone na se ti besrew ye ntrafie nkase asakira ya dwene the book of Acts chapter 3 verses number 19. Acts chapter 3 verse number 19. Bible was such a Bible say I just such a number so what such a waju na mo nana mo ho kofi dano wa papa mo bone dano israwa tujidia na mo livia wasafo bu the whole government bi wo beso wo wo do ko bit me ba headquarters aye adoko bra bi wo do ko bi so eben na for so be with the headquarters I was in your market udu anya market also munchi police station Johnson so a say be Olivia was for yeshia ye homeda for omodia e kwa soro homeda memenda to anamo na proje okra nkwa tifo benya namfo bi wa soro nimu a o free saati bia nimu nika say bia wo namfo bi o mo saati bia nimu afade ba kwa very important ni say de dia kono nuru ani padua no e wo wa phone so enti besrawo ini nyina free so nenya self control obadi awe hu mobo amen pani musire ngu so amen ye yan se wan wi ne beto bre bi pe na konya yade wu izi hu mobo amen tu bi su timi guram na aware wu to no ma shaw ono shaw tu be so ba ware se dem kura no a ba ware no yi yire hia sa wi asa ko hia ga ko tcho ya wen fane san kam amen no sanu fitumi apende amen amen hello Pacho Christ asumdwe nkamo apostle mede yawe entia edmamo deke erade nshira papa me nso matie wa numre tie wa numre pa makoma bubu papa erade no kese mesere erade so hunu mobo neja onjeme free bonije mo erade nshira ewenka
Hello, good evening. Apostle, Obwade Insure. Obwade nye okese. Omo nkwanye ahode abrebia wodi asempa braye. Ya de boyefo. Sene be benu ye ho ne yasesa. Obwade Insure. Apostle. Bone. Bibia me too preaching na me ra ho. Na wosi egume. Me hu de menye. De bia o preachi o kire say omo munum wi nsayi go papa oba bone etini nyina mu bi ni nyina mu bi idwamammo wi no masturbation enema basa tantan dan o preach bia mpeti for let us preach bia mpeti pampona o say ibusuam no me o mu a na wo sanda ho kwahye sanne mu na ejinsem apostle the started say me o preaching enema no ameye no na me adom me twetwe me ho fimu Maria we mu mambo yes said de bia o kan yes no ma I was say enya self control yes no ma de bia na me bom person obo adan yakopon se me se no mom self control very good se na be ya makoma kon de nkete na aka na was me yen me ntwem ho fi ni nyina apostle nya me shura na me ntu yensem se na be yeso ebetimi asupporto ama abibia be kan sempa be kan Nkwagyesem na ode akire obo adan yakopon shira na onya okese oyi wo fi adum nkwa adum omo tata omo twese kan omo bopa omo nyaw esansa nyo munti na obayo ya de bonyefo na wo ka asam sana be betimi atanatana ya kwan ya sesa ya kwan ye hunu ye nu ye ho oboni mu ye timi yesu agu obo ade so amara otim de eboni achaye enyo munti na obaye obo ade nshira no kan ho mesa yakopon so be ya adum no wato mensem me wa Saudi Arabia. Saudi. Abato me nsem se ne be ya me so metima support because one buy ya na me wo hyehyeme. Me wo hyehyeme o ka asem ne se ya. Na ma me ho ato me form. Enye se be ya asem ne tiefo ne yenya ne yefo. Wo se yenya asem ne tiefo ne yensanya ne yefo. Me so boy de so be ya madom. Na me wa boy me tutu me na kopapa ma twe me ho afi boni mu. Share me na for so muntie bi very good obo de share no kan me so say abe preach afa se na ebe bo pai wo say mpai ne yeni mpai na kora bo boni na ji ni pedu na fa mpai kora ne boye de obo de kan manya okese obo de we shira no ya musumami yenu anu mamu ama no ni nyina kwantu mu asetere mu nsem dooso ya we ye bo afo twedi ampo ya we ne mrama brabom amen no me di him life baby odi ade so say for nsade o ebi mani atutu aka om nsam obade awa mamu favor onyi bo afo mamu hello Pacho, good evening. Pacho, nkasa freedom ahinkuru milini na na ya. Pacho osafo. Why ade pa ne ufutu a ukosu atu yefo. Na nsei na eya metie o preaching na utatu yefo pa fa emanu ya no to ni yanim makeup se ne nsa no marketing no. Me pacho nka mesi mi bisa se. Na wani achi no se wanyi mi na se woto a ene so boni ana woto di aje di ai ho no menti ase ebi ebu ho a onyi na ni achi onyi na ni achi nso woto so ya wodi oti na ni achi o di lie ya go de o hato ni lie ene so boni ana wato obi ato menti ase timunti na ni so ndoyi obi ato ene wodi ono wo ye do wayi yango Deuteronomy 14, verse number 1. What's it doing? Everybody, Munyankupon manemo. Munyankupon send him money. Momo tabotam home. Mumay Motabotayam. Muyi went in tem emo men you went in tem to be one way to okay the way where you need. And you have the book of a year is a fence saying Isaiah 3. Isaiah chapter 3, verse number 16. A man time for a man time for my term what you weigh a hand tie on the way by and yet in a mention and buy. Everybody can say, when you go to a cat was a Zio Maba than your hand time. What to talk about Commodore near China on your cotton and near China command to water once or two.
or to a bright time and what they acquired in to best what to a different lie. Again, away. Oh, too bad the book. Jeremiah chapter 4, the Bible, verse number 30. Quiet. What's where my cat is short to my cat as I know. Quiet. Jeremiah chapter 4, verse number 30. What's what was saying? We are by who sound so Nimufu our dressing. Oh, yeah, they were flat. Oh, yeah, then we're friend to my cocoa. We discuss it as a whole. Be a confession, you be your good home. A dubri, a can be your dubre, a canany, or Pana, oh, yes, I never had the four pole. I never be a old team. Oh, yeah, we yet for attracting, would the bear chatting crop. I don't know what the chin crop for dog gone. Hey. Ye free bi obi na kasi do bi o me o hu ye fa wa hu ye fa hu fa na hu fe ti san anya man na me ko fa we no wu ya na do we bia penti wu ye mu a nyago pa pese o man natural no uluku natural no wa hu says ye boy in bad bit my bibia kama ani to man no kama that here one cranny say we are baba wa wo so akura no nkrofo kanfo so ho ofe sa bre na wo nya makeups Akwala je make up so. Edebio, isu ya kanfunu za kole hu ofe. Yes, so hu ofe. Nkole ko school, what did you make up school? Debi. Eni asem. Na dia one was so say opa boniti. Yeah. Fan ko school. E wo be school, ye be ja manabo. Abo. But onye wie o ko wura ese je spe. Also unity. Be twauti. Cause anya ha na have life. Debi. Opes unya ne ho. Na be wura Kristo mu a no be ya bejefo fro se ho de mu nya me na me ma wiase hu se me na me nam wo no na onye ko boso pasam na wo mu nu o ma sam ne enkyere wo kwan. Yes. Eti ma mu panyi ya no dodo mu panyi ma bi ya no too much oso opewaku why wanted opewaku ti mesrawo ma no bibia mfa nyankopɔ kwa simple mesrawo da uruma. Why? Hello, Pacho, do you know free? Good evening, Apostle. Yes, sir. Shalom, shalom. Yeah, shalom. Apostle, medikweku, mekase free upper dinchira west modaso. Midio. Pacho, quotation eka say, quotation eka say, asoli bi ebe pin mo di efunu beru asoli dem mo bia no. Omu ni eti epeteti. Pacho, Apostle, sa asi mesusun a kire mama me se meboa. Debe miti o me ka ho asem chema me say or quotation na sa quotation dem rate Apostle Pacho boa sa quotation na kind bim time sa quotation na what hu o ma me pese mudi fun kwa so dem ana oledi me sra wada uruma mu kwa de ka muni mama mre mu kakra wo nyankopon oledi me sra wo efunu die o kopra kwa so dem aye den obi anu tuna kwa so ye ma me bebire wo no ho a o mu fra so se school o se me wu na school for de me kwa so school for after Sunday. Oh, sir. Let's school for the make us all them. Just say any J. I don't know. I will be wise. I didn't then trim so be woman school for the Nako and the aqua saw them. No more pigeon if you saw them and not was here. I will be address yes, address yes, yes, many. Pursue woman school for to Sunday. A fan in the question. Sorry, pigeon if you saw them. The question. Mammy, Miss Row, a fool fan quas or them, or young Pama Cocobo. Cocobo doors. What kind the book with you? We could quotation wow. The name of quotation me and sappe already, and so Betty I say, Nema petty crane ring round. Petty young cried the fat chain. Nemuchi, young got the book of Numbers. Numbers chapter 19, verse 11. Verse 11. We are best in court, friends say. The Numbers now best in court. Oko saw them, we won't copy. Numbers chapter 19. We are best in court 10. Verse 11. Do oka oni pe biafu. Bible so obi okoso afunu mu. Ne honte. Ne honte. On fa adwira enwuna ne ho. Eti ye dwira. Aba gusu na nipa ndie dare na odi ate ne ho. Obi bia na okoko afunu. Bible so obi a okoso funu mu. Odi pa bia wawu funu. So onipa wawu waso ne funu mu. Wanwuna ne ho. Wangodware a. Na obi nyankopon tena bia. Nipa kunu so mu na wanyo no nko ba akofo ntimi blast ya so. Tena bia ne ho fi. Me na me chiro Bible no. Da bia. Do akosom keke no wanko fi anko dwira no ho. Wanko dware no. Or the better so dem efunin canon so waso no ne ho fi no de be wura dem oti. Oso no be good tra bia no ho den. Efi. Me na me chiro ai. Da bi. Me printing press. Already me pa chew. Ti aye. Ko. Weta sa okra ni firi no ma mu twen. Wo was ka tibere na enya dombre e wo mu ya anka papa bi ote sanka obekonu. Na no no beka si ye hu.
o ana onkonko tie obi say obi di fie be wura dem ana pra da adwesi utrim so obi wo to madam Bible say efe yemre obi so betwa hwe aso dem no bewu a obi obantumadan ho bia na wo bantumadan ho bia na wonte ade bi wontumadan ade bi wontumadan bia so nin kataso bia so wonte yes no we die we di free march straight na me be wura dem no Bible say di wakọ wuo no dem no kwa bombo dan ana we die obi amewu mu di wawu mu di na hye frigi babusu mi nsia bosu mi nsa bosu mienu matam de be wura so dem me se wada wurba ye na mo pa che dem we magu trabia no fi mesem bebre mompe ba bi ni da funu me se asofo so mo ntem ase na omo so mo ntem de me kiase a church members mo so mo modern a mo nya funu a mo nkọ da mission house se sofo ni ba je ho a member bi ewu a mo fa no mission house enko de da no sofo ne mpa so na ni je wo pa Nyankopon so aso de mo ye num na ni anye wo pa na je de mo ye nyina Nyankopon ne nye wo mesem bebre mo Christopher bi perfume too much adan when you fool do ufuza na baje ngwa ye na ji ni pankwa to ba wiye na besin ko the book of Haggai ana we be we ye ko Haggai chapter 2 verse number 11 sasa bredi ni Haggai bisa asofo ne kasa kire na kachira mo se so obi kura na mkonkun na matali fita we o da tade mu ano jesu wo mu atali fita no pano ahwe o de aduane wano wa ahwe gu enwo aduane bia jesu atali fita de ngugu mu ebe ye kronkron na atade ne nkoso nye fita da asofo mo se dabi ebe koso aye ko ana Haggai say o se die na asie efunti so ko Nyankopon hye dem a die na asie na hu akuma na so da no agu onyina bua se ani na hu agu fi ana Haggai bua se fi aso da no agu fi dia mo problem o sa na krofo etia matwa fidiem efu ade kwa so ne matwa fidiem o uke the book of Matthew Yesu Kristo se onye wufo Nyankopon oyatefo Nyankopon 23 Matthew chapter 22 22 me part of verse number 32 yetu amadi asa o se menka say o se meni Abraham Nyankopon o se oye Abraham Nyankopon eni Isaac Nyankopon eni Jacob Nyankopon mi Nyankopon onu twedi ampo ya we menya wufo Nyankopon onye wufo Nyankopon nem atiasefo Nyankopon atiasefo na som no asori dem menya wufo sanya wufo dia yanko the book of Luke chapter 17 verse 27 obo se enye urade ena so die efuru wo so na mudi fu akosi mo wona mpete bobo mo nyina mo ye mpete whether you like it or not we ye pete because when nyiwa ukobola so mpete gine furu ho o ma to santene eto woni se musumu santene ma to wo ho no a mudi asiri fie ni ntino obum se musumu ye mpete ene sanete dia ye declare musumu ye mpete yi ni ma wati quotation bi ase with the book of Micah chapter 1 verse 16 Micah 1 verse 16 what's Micah say botikwa wose ne finya ne konse ma jimpete ye na tum dia o cha no pa won ko botikwa reverend ho mo kwa mo ma baba nwe mutiri na utika ni interest pete dia mutiri shape no en shape se pete shape if se wo so betu se bra mo bre waso dem nyina mo betu se den impete betu se mpete ati ko pete gine funu life obon easy achiankwa no yi achiankwa yi wo funu no tana be kwa so dan so fosu yi achiankwa enye bete emu dansi krum de ni kra mu pe park bi mu fe fonu nkosi ho ni mu sa sorry na abot ato santene o member ho mu wie mu pejan mu de kwasi ya mu kwa hande na mu Nyankopon aso dem bi wo bewura aso dem ni mu anu nche se you wura aso dem ye beje wo nkwa ene fun nyina na aso fo obom asu efun obi ewuo no ni ye bofun na su wo kan the book of 1 Corinthians 15:29 1 Corinthians chapter 15 obi a wawuo verse number 29 tie Bible awufu asubo wose awufu asubo anka wona omo asubo obi a wawuo a so fo wadini age pimpini sa gira o pampen better yire wa ya sa so ko full latrito mo asuma awufu akogire awufu ho funu ho moya de gidi yan wo ko bo funu su moya de gidi yan na so ofo ni nya na ofo ni kra ni Nyankopon pire ni watamu mu a adada mo ye bo so enyi ne nkwa tanye mu we nyina asofo ye ko bo awufu asu wawu yesi ko bo nipa na wawu na su ni anu ye ni pa mu se meji Yesu Kristo meji se Yesu Kristo ni awurade Onyankopon anya ni afufo na me ne me kraje nkwa no hwan na be ka ma wufu no
So for be come na jiska. Skana. Ose den can catch up no mu say o fonti min kasa asem the book of Romans chapter 10 verse 9. Romans chapter 10 verse 9. Ose den. Ose. Na sa wodi wanu pem kase. Wodi wanu pem kase. Yes, you rade. Who you know about the book of Acts chapter 8 verses number 36. The Bible. Na sa wodi wanu pem kase. Wodi wanu pem kase. Yes, you rade. Yes, Christo nya wurade. Wodi wakoma gidi se. Wakoma gidi se. Onyankopon nya ne frefo. Onyankopon ni fie ufo mu a. Baje ne nkwa. Yen ye ka we bi mu ntia so we ye verba wo be ka ne verba ana oh ya we hu ye mobo amen oti do no agye di ni pema ka sei na wo so gye mo so pema ka joba no nkronkron no na wo di nu nsom dia na odi Yesu awu anyane we so for so nti we ase ma ye say ye we pe bifu we poku kra wo nya o we ni para no ka se me giri say Yesu Kristo ni awura no awura nsuo no Onyankopon nya ni fiefo no awura nsuo na me me kraje nkwa no awura nsuo sesay o se ye ji o se den kaka what is all one pam wodi wanu pam kasi Yesu na awura kasi Yesu nya awurade wodi wakoma gidi se Onyankopon nya ne fiefo mu a baje nkwa ye beje nkwa na efeso fonso ka Bible asam no ka ye masu hye joba no nkronkron diri mu no hallelujah and you see the same it is remember ne ka Bible wo so ka ne mo the practical work ne dia Romans chapter 6 verse 3 Romans chapter 6 verse 3 was anamu ni se ye mododo a ye boy Yesu ko Kristo Yesu mu no ye boy Yesu ko hwam Kristo Yesu mu no ye boy Yesu ko ni wom ati ye du nu nso mu dia wo ni Yesu na eden ewu etu na mo wo su bo se sie ni mo wo su bo su siewu we wo ni Yesu awura na wo pese osan wo biom sesay na ni ye say esubo ni wo ni Yesu na wu Uwu ya usanya ni usa be wubi o. Se wu. Eni na ti say wo sa won ti ase. If obi chese hwe ne ma 3. Sese. Obi chese hwe ne ma 3. And Yesu was sorry nansa. It is a one day bi aye we. Ti mun am pani ma miensa. Mema mu miensa. Mema mu bebre miensa bebre. Wonti baabo na se. Na nku we won tokwa. Enforce. Dabi. Ji won so otum keke. Na ye ya we ya mobo na me kura me nyi we me church member bi ate de make yase and obi bia wo nkonko woni mo techo konko no ati sa de we yase member ni pem ka na so apem aka na wo ya nanum practical work now wa akire nipa ko wo yo to ka the book of we no be show say ampa wa she Kristo yes a she Kristo to can Galatians 3 Abba. We are not kind Ephesians 2:12. Mama Bible in Casa. Okay. Colossi 3. Maunya. William the Befem Kake. Ebe Chamu Fili Bedi. Galatians chapter 3. Verse number 26. What's it then? Osinamun Namunina. Munam Gideso. Aye Yankopoma. Kristo Yesu. Efrisa. Yemududua. Ye boy Yesu ko Kristo mu no. Mwashe Kristo. Laza membesa mekasa. Ye boy Yesu ko yes. Kristo Yesu. Me na me try. Dabi. Me printing press. Dabi. Colossians. Because adie na eda ho no we ye asem no kra to sabi. Mo ye bom Yesu ko ye den. Kristo Yesu. Ko Kristo Yesu. Mwashe Kristo. They do know as an yes, so Kristo ni wawura no mu. Colossians. To before be pay free no. Yeah. Wash him. 2:11. Colossians 2:11. Ono na wetwa mu twetia a wan fan sentwa. Ono wetwa twetia ya mfan sentwa. Na de wo honam ni pedua yi mu a wo yigu ho no. A ye yigu ho no. Kristo twetia twam. Sa wasie mu ni no asubom. Yesie ye ne no a wode emu. Asubom. Mesrem bebre. Mesrem se obi du ko no mu tre watwa mu heaven na me make nwura mu ba. Watwa nwura mu. Ana me ka na me se ja mo comment. Mama assignment titi mbe posa krama. Eni opo papa. Mbe popa mama assignment. Aye tough mama. Aye tough. Aye tough, very tough. Ano den. Fast na mo committee bo. Uba prigigi. Aye tough exams na we ni mu no. Tough. We sheba makoko. Ule tabe contradict o. Oh yeah. Member ni pemu aka mi jimi ni say Yesu Kristo nya wurade.
Pastor I didn't know Jesus say yes Christ on ready. Mama quotation the book of Acts chapter 2 verse 36. Acts chapter 2 Bible. Verse 36. Who continue to say yes, yes, I was a yet you but that take him out. Yeti meje fenyine hu ampase. Yes, what Jesus say yes Christ on your ready say. Meje fenyine hu ampase. Yes, nya so fu abubom senkrama nyine wonte Bible na se hu say. Onyankopon di Yesu yara. Onyankopon di Yesu yara. Mo say ne no. Ye born asenuam no. Odi anyina ye awurade ni Kristo. Na ye awurade ni Kristo. Ama yen etina kwana hallelujah amen onu free Ethiopia ebesi kwagba asuo yen ko the book of Acts chapter 8 verse 36 was Philip asubo no and wonam kwaso wo ko odunsuo bi so piano no ka se hwe piani ka se hwe ensuo ni e ne simi so bo kwan Philip sin se Philip ka chere so di wakoma nyina gidi a e won kwan sa obi ase akwana ma se mi di se ba word ni o mi jimi di se Yesu Kristo ni Yakopon ba ha cry war did you see here na oshaman ti ase na mi giran won be no sane konsuo na Philip ni opiane no na obone so hallelujah amen wa ma gidie nyina so no yes Papa exams no so exams because I simple as any part betimi ate no hwase wo wi but my last one yanko bye na one day me I'm pray me hon me dey ato obam because we nyam printing Bible me printing press Papa shalom ya we shalom ejidi so obo ade adum ti ho ye baba susu nya nyina so papa bia una mon chire pa so tiene me ni mabusua nyina ya te obo ade asem yes obo ade ni so no nkasa mbra ya bra bom no ntenetene yen amenu ti kra papa ma tu na mo akokofo edua de no papa sisi ani yes obo ade ni so be kan ho na de bi odo no nsempa na bra yen no aboa yen so na etime nya bia son wase papa ya we nhyew no nya okese on nhyew no we asefo ni we busuafo ni na me tia pastor che ni pastor Mensa I don't know if much Olivia was so funny. So funny now. As a Nkwari as mo to trouble. Yes, okay. As of for no so. Olivia was so funny now. Yes, I muncho be my. Hello, but you need me Papa shalom. Yeah, we shalom. Jiri so ba da do mo bia ho ye. Hey, papa, asam na o kan se. Body ya we ungu abone for pemta. Debi o mo abone for pemta. That's it. Then ya suma body. Do di be sumo bia obeka. Then na obeka se be obeka se de. Minti na yakopon asuma. That's it. E won shira no to kwane. That's it. Hello. Okay, papa, you na can Facebook Apostle Yahweh asemje nka moina. Hey, Apostle me filu ama my wife kura say filu. Last time we to na you could change station or say. Should we change station na me pin on the kick no ko na chira. Ba wa mama ya in 2 days di accommoding. Chimpocho ma asem no to do. Dem me hu me filu me hu say ya live. See, sometimes maybe I say muhu de bi no bi so fanfan ban wa. We say hey, munko ti Apostle Nkwagyesem so mo fanfan ban want to say onwa. Medina ne edin water de from high coffee DJ. Ba medin de Emmanuel Kofi Bonzi Edufu. Me keste fi la Côte d'Ivoire. Keste fi Abidjan. Na me sure papa how na umma me sinina. Yanko Facebook. You papa Facebook the jada ho say to yes okay. So I be jara de jana na YouTube no so nipa gusu say you know na eye wa ba odihye on nam ofa ha na wewura ha ofa ha na wewura ha on nam so bia na onua baba ko bi e de asem bi atodwa na eka koma yie papa de odi atodwa ne say wo se apostle ya wo nhira emfama no esan say senka wo mu bi omunya wo ntemo a anka ne bi anye se de tie na mmom no ni nyina echi no o da obo ade asese wo hia wo na wonam wo nkyerɛkyerɛ so ama enne ono nso ayɛ se de oti